no mu atro brofo akese di akeka bi akyere no ne yebisa senti akwada yi onfiri abusua mu ana ne yebisa senti ababa awayi a oyiyi ne ho ema nkrofo ohwe no onfiri abusua mu ene I don't know say e ya sorry ni na failure say yen ya na failure hu say the Bible kan ni na eba mu nti ye ho hwe enye yi o ba ko ameti ye me nwanwa ene se yesi mema ene mema nyina nso so omo ba ma yi yesi omo tumi kokoye ba ko bia me hu ye omo enye no nso so no wo mo supporter bi a ehye no a uhunu no ye rade yankofon uhunu no a wa hye sa supporter no ntobeka se eyi obeben no ani beduru fie no ne nte sa ede ebe na ye gie ene ya throw morals to the dogs into onipa dasani to me kose yemfa ayi aduro ngu nsuom ne yemfa ngu ne so firi ne tiri so ekosi ne nan ase oye tuntumu anu adane kokko onipa dasani to me kose ni skin na ye tuntumu no ompe enti yemfa de nwura ne tinim na yenworo ne skin ni mfiri ne tiri ho enkosi ne nan ase na onye oburoni onye kokko onipa dasani to me ko se o da bi mafuru no aye kese ene ntime kwotwe me yam niam ne de akotese me to onipa dasani o otumi ko no ya de niam bi ahye ne to adan yo so ono oni to onipa dasani to me ka se ono no ne ho nyefe nti ono a pese okokoma ne ho yefe now has been thrown to the dogs. We don't care about it anymore. Obia mfo obia ho. And obia ye di obia pe. It is the church that is supposed to offer more and ethical teachings to its members. Se me ya de bia o se me yamutimi hye se ei saade ya me ye de enye te wo se me tweme hu firi ho but ene de ye hunu Ghana ha ente sa awrade hunu ye mobo and it is the responsibility of the church to do that. Okay, in 2 Timothy chapter 3 verse 16 ye we kan ne de say all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Enti papa so for on person obeka no kredi akira se kura de ebi mu adane concert for asofo no asofo ba ko so oba be yi Jesus film also be yi Jesus film ono ankasa tini production no yi Jesus film adan ono no ba be practical Jesus film concert nyame adwuma no afere ba bia ye tumi a stupid low ne de aba bedru no or see all given by inspiration of God. I am not saying them by just chance say manya opportunity no it be like can be the inspiration is given to me by God and is for reproof, profitable and doctrine's sake, correction and instruction. Into also for ya was said yes o mano e bebre no egbo adwaman wo be hunu ni we anyam ni we awo ni we aye sei e yo bere asore dem ono mo aye sei pacha e ho bon kan e ho ye nyenyenyan osofo ntumi nka because ono osofo no so ate asi maku anim e wo bo mo sei to wo we wo mo enti ye nhunu ne onya kukuduro abeka biribi e de a kire ne yonko ene ethics ni ason dem atade bi etumi hye ye wi ani akwa quotation to suit our own whims and caprices ni abeka akire wo se onyankopon won hwe de ekoso aniwam wakoma mu ne wo hwe ene nti sebe dressing bi ani address ne da kwotena son dem ensem bi e wa son dem ani ye ka osofo me de minim ni se wo Bible school a wo ko eye sa theological school no a they will teach you
say you don't discuss your personal issues in the podium. The podium is to project Onyankopon and not yourself. But also for me to meet the microphone. Me wa cast you know. Me wa dying say, where mama bufua. Me yes say. I mean, also for to me can say, mama son dem me mobile phone board din chemo. Me watch your bomb in board din chemo. That is not where you preach yourself. And inti or say, I decrease so that may increase. Me breme ho as sane be ya Onyankopon be den ube peja. And it is so you also for now your opportunity to preach ya. You are there to preach the gospel and not yourself. Ukojina podium nechi ya, you are there to preach onyame asem enya wo asem. And inti ena me ye say, ena me fa ha, ena me ye say no, ya doso. It's missing in the church. Eradi uni ya mabano wanke. Onyankopon ya adom ochene be san ba betoa so e dia ma Joshua tena se dada. Eniti yen se wo mo bre no. Ye beja mu dia ma wo mo. Omo wi a ye be san ba ne aba betoa so dia ma. Onyankopon ya adom nso a ochena message we nyina ode ye nkwa chen ya. We will come back here and conclude it. Na ye wo gidie se botaye no ye nwie no ebebem. Moma ye ni hyehyeye ene niema papa so e wa Sunday. Ye huru boni ayenka. Ye huru papa nso ayenka e wa Sunday mo ho. Moma ye nya kataso muamu aso we de eye maku pani no ogba foro ne ba na akoye. Eni nti yenka ya no ntom. We de krachi we kra ka so mfa wansi de kra mbra omfa ma. Eni nti ye bebo na san. Sa esu ne ban ne de tia Sunday mo ho no. Eno na egu asore no. Moma ye nyai na Awurade onhunu ye mobo. Ofre me obo ba ofori amanfo sports. Hey, up next. Joe Apomoko. I was Central Campista. We are walking away. Nyamiado. Number no in the morning. Na, any language you know. Same do Spain. No, Sa. Oh, I see. No do Spain. No. Just say. This what I see. I will can Spanish. Una original finfini. How to chemo be a nyane de. Once an no pe usoli a u be original finfini. Ye referee. To change am sem kakra afi politics kutu e amanyo sem kakra ba na afi mpunto sem kakra ba nti ase wono oye Central Campista o chemo bia I see o chemo bia nsaka ne de na enra metisi na mo ma heart ne kotoko wo mo commentary bi ekosi sen enra kotoko ewi ni ye oh okay 2-1 in terms of 3 games I got to go has aboyi I got to go for the has a chia can form me in terms of money record say come say has a show base 9 baby na ya has for this room say 9 a show no in their film almost share 9 bi da almost assume omo ji omo ho afiri omo nsem omo yire omo ho na eja etisi dia has na yemre enti awasi kutukuru ya sekra ko pene sheni bi no di esiesie ni CV has na ko fo so apria so mbesa mchingo vena ko mshom 9 na sa we ni nyaba so ko chi omo MTN Africa final o tamale omo shoma miensa e ka ba ku pe no omo ya omo ndimi na are has for boys ni are achechire omo 9 na ase ya omo den ana ye ahomete like den e koso di enti na omo ntimi nye we oh say afiansana share team I see one and be a preparation and then it was a good game kotoko more first goal was a penalty and one mistake being so hard for the and more kotoko for a democracy cup no oh okay okay nti ya hwe nim and be a good game there but be a has folk na lose you ntino kofo be hu different. But you hear him say Abia League the best start, teams in a big jump now. So here recruitment or more kotoko beefing up any squad no. How to focus so try so baby, but how to focus the no say that be breeze so no na me can say players are kotoko more moko no mo doso. No ntini expect some be sign more there ba. But how to focus the enjoy players be asa. So 1 or 2 adaptation we pen on be there can na omo move up no more coach no we gidie say probably players no more hono no na unya kakra de kan ho a o betima ye adwuma no next season
So yeah show me him and my more parliament in so abaso yeah for this year mo de buy send run or mum di kan bomb de with ex Black Stars players and I'm to see a Black Star for you be show me so obi or more book rather I see you see but one empire now oh yeah tremendous one empire no muso jina park on so dan ho bobia hu say papa em say jiso ja MP na Black so bobi no papa friend Haruna Idrisu oh ai sa yeah hu say ono no tie ne nkrofo no training oh team oh I see team odi agro mu odi agro na no odi agro mu Haruna Idrisu oh na ono abo akwesi akwa no ni o ono na akwesi akwa de ma hu no abaso say ma tese so ono so odi agro mu pa wa na they say hu ni performance da senka stadium na ke wie dia nka me we ya nka reverend mu na ke sise match honorable say nyakon so mpatem hanu me hu honorable say nyakon me hu o say nyakon say so no o ya brand ye kam ade no wa mudi me hu oluwa me hu eye achiase chema fa cho me chema de mo me nkra kra nkakra chema brand obetimi abo me nka so nya brand ana hanu say so no upon kroma yes ana wo kojo upon kroma so no ono so me hu nti ba say 5 MPs no many anshi obia so ba san ka omo ye mrantie nso omo ye mrantie upon kroma say you are very young year kama upon kroma nko betimi abo ana minister ni die nti no wa ye oh that means we the exercise we exercise anyways enti you be say on time e ko anim no ona bonanka on person of so e hwe say ka ba ji boot na ogine mu danda ho ne obi ba ko asie fa ho nyina to fo oh what say ya e no abo e official assignment o ba bi ntiri we nko na okay minim so about the Sunday no na ke so ba ye odan street no so zongo street no so bet na almost wetia na chikaka I think called divorce so okay you nim say bia about dia baba na mo bi dia na gi say ye fro na boku finti na ebisa no o say adan na ye na ye hwe nim odan fo ye hwe nim say yo na baba no abegina masi akai bi na ye na transit so wadane ne ho why say nka wo tena ball no so wa sorry o de ana wo so no so the wins hono odimbo pop ya no ano odimbo etimi de to 7 otimi de also on 11 11 na sisi no oye game changer ne de gise bi e de ne button na 9 game changer for na o mu gina finfini a sinanam de ma no central campus opani mi enkomra teacher passes in ma so bia so o chesu nyame na ya hu ona bo Alexander e bi o besan bo biem ti o bo biem e be hunu no sa so no parliament o besan ko biem e be che sa eni aye di am se gise ya hwe ne hye se hwe ne hye match bi na e bi asentwefo ne yeah, eager to see on about let's go see akwa performing say board done now no because me who fly be on about two ball now omo betumi abo MPP when we say na wa me delay time no no time so ya be pam yenko me de yet for so me de sinu akofan komo fo mo komra additional ba Ghana mamba enano penso ye ma munyina kwaba edaba ahenkan 93.3 so yatena se agudie mu nsem na yedi Asia ene anopa midin Yoshua Kwabena Janim Yosef Adri obetene nka Raymond Ashete Rad produce show no from Afa Samson Beni to Maoli enso ebetena machine echi epia voices ahodo a na afi yede eba nyina enso edi ejaw ene anopa yi my fast da Emma Festus Enterprise o maso na sen kokre de esa gongoma edi agudie mu nsem no enso bro ye tie ne se ene office bi na wo bie anase be bia wo bia na ope ene decoder enso ato yusu dia kopie mu ewo Festus Enterprise takachi
say your multi TV, your DSTV, your Star Times, Canal Plus, HD Plus, na fe combo ni nyina no ya dia ebi abepie mu enso ewo Festus Enterprise akachi de tie ne say achim dan hanum nyina oba yen pe na oba bunya satellite na fe terrestrial decoders ni de honma sign aboard mamre tenten ede amount afe yo TV Hisense Asano LG Samsung ni nyina no ebi ewo Festus Enterprise TV wall mount decoder stands ebi ewo remote controller TV there decoder there ebi available ewo Festus Enterprise afe AC na pese oto a bepiem ewo Festus Enterprise ene se wo AC no hospital bia adibo bia no oba abonya so ene odie na de chene se ebia wo AC no obi abe fix ede amount ene embo o satellite no obi aba install ede amount eyi yesi bre fasa ho no bra e be hwese sa fort no ede amawa onsan enhia ne biu wo hwe echi akwan a ye ne o twumasi sport no na ebo nhwanim esanso ene shelf station ebo nhwanim ewo achim odan 0244 515849 0244 515849 ana 0269 305 785 0269 305-785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo na bibia akokama edi amount K Afrane Enterprise kobi na dodo na enso etwa ne tia efre no de tiene se yakopie mo nkofo nkro so enso ede taisa papa Jan na so ede aba ebe show car na se wo betwi atwi se na stone na igusu a ebo djuma enso ede mawo eno ntino car isa ya nkuto bi taxis bi private bi ene uyuso anase wono ukita articulator anase do nchima tipa trucks bi na uyuso a ni nya eho tax aba benya bi no ato na bibia so akoye ede ama ewo K Afrane Enterprise afemu so amutwiting baka no de chene say the want cables ede aba ebi sans na perfect hooks edi bi aba shackles ebi ma kopiemen na afi kojo de na bibia enkoye emfa ma transformer oil we no ma mu use transformers enso ede adwuma no welders for no na afi fridge pellets no mo machine no oil na edi gum no ya de edi bi enso be piem oil akache mo nkotutum ke na afi mu nkoje mo de na bibia enkokama aboabo na afi Asani road ya so ena obehuyen ye ben Akim State University no ufi asani eba wabepa ho na afi wahuyen ufi ababo so na ekwa beduru onom ansa na wadru Akim State University no upenchiremu obi a number ni enie 0537 412 0537 412 ni odi biase fitamu before the forest 054 288 9071 054-288-9071 na oni K Afrane Enterprise enso edi enkomo Afrakuma Community Hospital enso sebra nyoma enkoye wa otinka say yes ampa oya didia kopiemu ewa ya Afrakuma Community Hospital na afi yenhwe emboa na onyare wanyina no yentu ase ntempa so enfama oba yo world trained doctors attitude ye nurses na afi midwives e ho no mbehwe ma onyare wanyina enso atu aira OPD ebi lab la odo nchima theater laboratory ena afro nchima labor ward ne children's ward nyina no ebi ewo Afrakuma Community Hospital nti yare beti tubia ne bre na vienhwe entuase one time from yedma 24/7 yempon etwo na etetewa yesebra your doctor onim etwo yi a obi utwo no edi amawa unsan enhia ne bi ohobia enso embechire biu ama Saman Stadium Road kan West Municipality ni mu ahonom enewo upenchimu asimidie ya 059 700 5963 059 700 5963 na one Afrakuma Community Hospital enso edi enkomo OD Electronics jumaku a na esehye OD Media Networks ase de chene se upe television upe AC upe fridge upe washing machine rice cooker blender ceiling fan electric iron anase no TV wall mount bepiemu ewo OD Electronics na fiye ma bi nato asem den se nansen ekrom aihye sikasem aidin pan enutini se bia oba na se TV no ye bo se 1000
2007 na oba tua half na afi onso o the half no 3 months no odi atua na bibia so akokama e the amount we reach akwan ya MTT Ghana Police Service no yene no na ebo ehwenim yene bamboo in enso e share one building ebo eye achim odan stadium junction hodoma upenchiremu obi ana sensem bisa bia 053 9500 51 053 9500 54514 na one eye ODI Electronics enso edi enkomo na bibia akoye edema we mu enwuma ko mo so asena no pai edi agudie mu nsem ehyiawo Naro pension 7 free GFA enso aswe na dani ewremu ewo efi na so yenche ena the foundation bi eba so ne beboaboa na fe ye de football no ewre in prison se wo Ghana kroman mu ni na se de be ya enkrofo mo so ewo eye prison ne betumi ede ho ewremu football nim ma bia so akoye papa ede mo na nanu ada ena so mo damani ewremu ewo eye insamom na omko insamom na wankọ no kwa omo de football ne bi ti se boot ede koye ena fe eye referees eye gadget amode agi eye referees no amode bi ekoye amode jerseys and balls enso ekoye ne nema pi ene se amode kan ho a amode eko eye some prisons no kodu ono ene se penipa ono ene se ehwe enso de nkomo aka edijaye acting commander ADP eye Patrick Asiedu enso ede nkomo edijaye Patrick Sedu ede nkomo edijaye na owremu a odomu ni na ase edaje fasiye papa samatumi ede niema sei abepiemu eboa na febia akoye ede amomo na so edijaye se uremo na se organizations a amusu betumi aboa mo no enso enkekom sase meso mase se da be ya nkrofo da prisons ewo eye nsawo no enso betumi dom ho uremo football nim. Thank the GFA Foundation for partnering with the Ghana Prison Service to make this sort of wonderful presentation to the inmates and officers alike. Prison that people find themselves in is not the end of their journey in life. Anybody at all can find himself behind bars. So for thinking about the inmates who are in prison, incarceration, it is my prayer that those who are outside there will also use this as a medium to see what the GFA Foundation is doing for the less privileged in society, to also emulate. We acting commander ADP Patrick Seydou Komo and I'm the Ejaon. My friend Enchemu our former Ghana Black Stars player was also Abebo Juma as coach at the Ama Ghana. Maybe the last time Juma at the Ama Ghana no was U23 Black Meteors na papai or Bojuma at the Malik Jabel Johnny na ene papa na den sem at the tudwa say or catch Ghana phone na say idea ono Obaye Juma at the Ghana U23 no from 2013 to 2016. Now of the last time or tournament no Congo or the Ghana Kopiem or now from 2013 to 2016 or enya dia na say Ghana ban afi Ghana Football Association the nisika ene or Safatana ede amano or so Kopiem Congo by no and our president then Kosinantechi otuaneka 3 months per asad sa 3 months no na say dia 4 years or san no 3 months no ti free ma 3 years 9 months nie nye nisika abasisi anso de o ahotwiremu o wayere ewo ma na obede na wadidi obede na wahwe ne ma na afi ne yire no enu ntino o kate Ghana fo yina ne Ghana Football Association ni aban se nisika na aka no onu de ohia ntimufo na de ma no me Ghana nchwe me kada unless the one who paid me in all my career was Nyancheche honestly only 3 months and all cash the payment and nobody has paid me anything. Anybody who can say yes, he paid to come out. I also have a wife. That crew will be forced to talk. I went as far as to the head of state last year with a bill. My last job I did under 23, on the 2013 up to 2016. When I qualified, we went to Congo. When we came, that was where Nyantachi paid me the 3 months and stuff. But aside that, nobody, the director, every GFA chairman, ask one who has ever paid me. Nobody has ever paid me. Let me tell you something which is that one. I am having patience, but this one is disturbing me. And I made them in pipe, the mouth pipe was there. If this thing is my due, when I went to the national to the head of state with my bill, our salary from 2013 to, it means they owe me $3,000 a month.
for 1 month. And 3 years, 9 months, they haven't paid. Into the time from year 2013 to 2016. Now every month be around $3,000. While a month in our budget de gun bottom. Na Ghana yadeneka 3 years 9 months near yadia in a year 4 years a sign no you tuanica a 3 months pe and into Yakan no a car a Ghana ban after GFA boa or motion him so umbetua. One fancy one ma or Koso Kasa say or the Nebo and so a coach head of state. I'm a head of state FA deputy sports minister. Say onje na for uncle FA na uncle verify and share so verify na sa ampa say Ghana for association Eddie coach Chika on Sambra back na for on bedin komo na omonhwa na ma ombetumi atuda fa ho up to now on Chomonka or say na no other sports minister be PM Kumase Bahwe Black Stars game ombisa say na Johnny ni pay yi acho adana samoya sa or say minister na ekacho mo say dia ono no onye in charge of U23 na manager be bisa say onye in charge of U23 dia and now we in charge of carrying supporters from Ghana akopim or Africos akohwe AFCON ana. What is the head of state Kenya? What say hey, deputy minister Jibril Fako senior minister of sport. Munko Funko verify. If it is this way, bring it. I will see what I can do. The minister came down to Kumasi here for games for Black Stars. And former players, he be Busan. I didn't see that. Jonathan is more than a Pasata. And also, he is not in charge of under 23. That is what the minister said. And look at the discouraging me. The minister is telling them that he wasn't in charge of under 23. But you are in charge of supporters going to Cote d'Ivoire. You are in charge. But under 23, you are not in charge. We a former Ghana coach Malik Jabel then come on Ghana yedineka sign say 4 years on your juma 3 months pay aka 3 years 9 months pay every month biano na betuan $3,000 inti mo we Black Stars come na say one omanji trophy bi ha anema we nyina didi wachi so adi azie we supporters here carry on dem ko dey tua more than that but kofu mu na ye juma intu omuka inti Black Stars trophy jene dey kofi am say be dey entrance Yento Post the game Cassiano and so to drive way a democracy camp the Kankra and I say a to Ghana Parliament voting can ebo game one. How many old blasters plays a boy game the banner no next how much old blasters for a gum academy and somewhat Ubako Odani every one as a game that can say a to Jano a Kumase as Santoroko and a figures Accra had to focus to the Boni 90 minutes a banner no yes a Kotoko academy no and I had to focus and so Ubako after the game no and I supporters Edma to focus for Kasai papa amatu tubia mani mpinfo amasi team no sia de ekofem se kotokobechi omo na back to back be se miensa amachi omo guamo de ebanesa enemo den de mo papa. Not too disappointed anyway. And your preseason game, you have unity, you know. Push a boy, I know boy, and I compared last season. Boy, I said, boy, I know about last season. We wouldn't have battled the relegation. I mean, there's more room for improvement. You have to recruitment. This is the first game you have ball throughout this preseason. I mean, going forward, no, you may run next season, you see so much improvement from our country. We supporters ni bi adama to folk na Kumasi Asantoro supporters no so akeka biara chomo omso mutim na esi adam hwa ayeye papa ebi se enra emodin mo boy no omawunu say players awodo ampenufo etom no de emrepam no ene abetumi akoye adama Kumasi Asantoro ko bobokun. Yes, Kotoko and your budget capital, but you capital, and here go US, ye tossum ye no, ye the assistant coach, and Abasha House, ye tossum ye, 19 team, ye the one team of Abede Abasha House, ye bomb play 21, and ye better players just 1 week, ye the Abasha House. After leg, Asante Kotoko, we uploaded 22 players. Now you need him. It's how much we're supposed to play it earlier, but because of now you shut out the players, and they postpone it at the but all things being equal, as a folk team, last season, the core of the team is there. And I got my team just 1 week. They came with the assistant coach. That's a house of folk. Your coach is on the bench. That's a now. That's a Santo leg, yes, home and away. Kotoko, any team, they do 1 week, I raise it at my baby, and then you pay. I think so. My basso. We and so supporters Edma Kumasi Asantoro after so much to vote for Ebona Academy no amotimu ba konkomo and am de eja ono. Na no other brother on Tuesday na Madrid for
Omo onveli a branch fan Kylian Mbappe was Spain now over 80,000 supporters na kopiemo Santiago Bernabeu Madrid ahinkronumu na say Spain ahinkronumu na nya eba ne say yenso ya de compare say Ntigana hanum player ben ne ya onveli na yenya Park Stadium ena a branch fan Chastela din enso eba ya dwimu 2004 no cross carpet from Accra had to focus be piemo Kumasi Baba Yara Sports Stadium Kumasi Asante Kodoko na saa time no ade akotoko ebo game na odo ni chema ni onveli no edichem honom supporters ba stadium no enye stadium kotwa Chastela mu sina ni onveli no esi ekoi na obawie no san ede kan se sisi ya de Ghana e place omo ha no enya de ebu om kra o hwe ni abranche fan Lamini Yamamo omo eye Barca any Spain na e place o Ghana ha no ma onum ye dodo ebro sakra kra nenso no ye respect omo afi o se Kylian Mbappe baller oba obia ebo ne din Kylian Mbappe no ono abranche fan Chastela wa botwam da ene die no amoye no se amode share match ene ye mame e wo Kumasi Sports Stadium when na man share t-shirt na ya chop Prince Asampo Taylor omo me ba ya said obi ehun me no that stadium bo mama for titi pro light no so ya o se na kodo fo no de o musinya me na I say anije ne aboro so week no mka say ya mla stadium me Chastela no na me hwe kasa etwitwitwam de wa me fighting bag on my year and you know because can't tell me what to that so I'm to after what people kuta na puma on any mabi say omo wumi omonko never say Kesmin says adia omo mama mra for na abuwa wumi ansano because na mama Kumasi ayede say yeah nye ni so yeah nye ni and it's the be me can or station was there you place which is la man ya Ghana ba ye nyasa gige ni masa nkofo no so dia say ni nyina kan wo bi ene me ye talent ye mu ye talent no because omu fi say omu ntimi me ye say dia ebi mu ye amana ni no ba ni pa ni tukwa no ko body a we good oba de onye good sani ma ni nyina kan wo bi eya omu ye mfa sani ma ni hye nkwala no hu say omu so ti say sankofo na ye tue ni ejuna omu so because Mbappe born na born my boss kram na twem dada. We ensema former Accra to folk, former Sandy Godoko, former Black Stars player Charles Barney Sampo Taylor Edijaye. Yenani enremu ewa chimda kutukuras bobo kunu musuna ngodi kuma kan femfiro no enfama enano pede na se PRO enma bobo kunu ya pa fano keteche FIFA enso de kuma ka ede ajo sisi emprempem no kasei enya de omo head coach enma bobo a ye fana chimda kutukuras ne benfo egusu amu ni coach a eye obebo adwuma de mo ka league ni mu no edi nkomo ahwe se obetumi asaba abo adwuma enma bobo kuna ya kese paro coach I friend of Chester our fight team no na ka be 5 matches in the year season no e bia na kutukuda no na no odere odi en e be year season no and e be toss 10 on the leg lock coach no e be shimele kapasa e fan the permanent basis in say ba na e fan no de e fan so on fire the season ni aduma e fan so me ye ni de we ye aduma ni na ji ya bom ya ka ne say e be say na ka oni afa share season na say aye the pressures na man yo me ni na ti akon but coach is best for and they be a Chicago Royal ama komacheche no e mo aden kakra para mpanifo gusua ene aye coach Chester they bin commoted the ya obesa permanent contract na oni coach Royal ashe season after na ofa ansiwa osanso edeka credit council CID omuguso omu pay place ni bi eba be Canada for no ne matumi akoye edam no place awodo no so bu ko loan omode mbo no eso ani no mpeni fo hwe so mesanso ato nsade from obesi akan edema achem dan kotokuras boboku no just say na nyoma be dey ko behind the scenes no they are starting applicating some of the players who do what it is of who be nyako to Royal Zobuku na they know mo dey juma then again there were a couple of players that they did go loan e would be shooting there and some of the players no more than akon kan yi pa na immediately as in go na here na the catcher boys they have to divert back to Kutuku Royal na amoba be ya more than so Golden Warriors no mo ka saka ba pe Samuel Afaku the way I would be shooting or share 14 to 15 goals I was and the Francis Abu Benson, I have seen boy on so you go to coup player or could you season with Cardiff United. You share in goal scoring ability, anyhow people in Sana. I feel goals you share your thing, that in my particular this young talented players, you know, you know what catching you want, and that one on your material from kind.
wei ɛyɛ nkɔmɔ ana sɛ akyem dan kotokura boku ne kasamafo ketechi afrifa enso ɛde agya yɛnkɔ nkɔfoɔ nkuro so na afei yɛnhwɛ nsɛm ahodoɔ a ɛno so no ɛfi the foreign front ne ɛba yɛpie mu ɛwɔ yɛ AC Milan boboku nim reporter ɛba sɛ AC Milan foɔ so mo pɛ 3 strikers na afei next season ɔmo de ɔmo ahyɛ season no asena bibia akɔ kama de ama ɔmo ɛno nti no ɔmo awura mu ɛwɔ AS Roma abrante fɔ ne Tammy Abraham former Chelsea striker no ɔmo ne edi nkɔmɔ nya ɛba sɛ Tammy Abraham ɛnso anya gidie anaso no so no o nearly down say ade asa contract no opeso besi akan enso edema boboko FN AC Milan afi strikers bi omo kan na branch FN Alvaro Morata Luka Jovic mu nyina no ayade AC Milan de omudi agu nkrata so a omo hwa nim so omo sabe kan omo na fom de omo hye next season ase na bibia koye di amo odani ewra Manchester City boboko no a na se report for no Piobo kuruma Ellen Haaland no onyabi emmo na Ivan Rakitic also a former player de Sevilla na fe Barcelona boboko no nya Ebansa Branten no was signed 2 years contract deal e de Oma ono a ne country team a ye fen Hajduk Split ono na papa no ekwakosi akan edam na okodia na se one Ivan Gennaro Gattuso e na Ivan Gennaro Gattuso head coach enso de ma sa club no Astevia ase Omo tebra Brentford ma besi akan erema Aston Villa boboku Sounds na Manchester United edi 52 million pounds edi uremu ewo liwa Habrante fa ne Lenny Yolo ayade a Friday ina omo hwanim so mbetina complete Brentford deal na bibia so akokama era report en second say yen euro so gitum na say ne medicals bibia ekon kan dia na say do be sign 5 years contract deal and Mamadou na for be second signing after Brentford ye fa ne Joshua Zezi Felix So onyabasa boku na obe Kylian Mbappe ni mame ye fa ne Faiza Lamari na mami ina akase be kaya Tuesday no na omo wonveli ni ba fa ne Kylian Mbappe ewo eye Madrid crew ni mu na mame na akasa osi ye se wiase de baby sin baby o na osi ni ba no pia je ne de na mo fele se pia je ne no ano no osi na no that Tuesday omo wonveli ni ba no ewo Spain no hu say yes say clubs bi wo wiase your club bi ni your club bi your club na say mu odu ni your club mu ha osi for example PSG team no ase owo no mu ni say e heavy ama na so omo be piem o Madrid no omo we say na World Cup na si koye na say na onveli ni esi koye Madrid de na say ade a eye team a oni obi anyepe Madrid ni obi anyepe Madrid team na team a esopa PSG de ordinary de na so Madrid de far better than team a friend Paris Saint-Germain we Kylian Mbappe ni mami a friend Faiza Lamari enra and I say Tuesday after say unveiling the banner in koma odija yen enso eno no yenko Madrid na yami yama na yesi yedi number 19 ade amano when say first na ohye number KCB but Jesse Abrante no follow Lionel Messi them say opeso obedi na ade until Leo Messi ono so oba no je number 19 as na budget 10 in dia hye obena okoye ide asu fatide until say yesi number 19 ye dem a Abrante fe ne Yamini Yama Lamini Yama bomba no wembra na do be pra ba ko ne okwa no Bidi yo show kwa breje ni we se fajiri tene nka Raymond Ashete rat political show no from afana fi Benito Mauli enso etina machine TPP voice ahodo e dey buy ni nyina no enso e dey man ye dey see captain in the morning Oboba Ofori amanfo e to so committee ma nondu ebebo
Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Madenyo fufro bia sama nona.
Young Faster and confirm other sports team. Joshua Kwabena Ejeni, Kofi Ejiri, and a Ben Mauli. Yadoma Sibibre, Twaso Onkwa, and Yabetua Yinum Media Mao. Say a Yinum Simano Edria 9 Pepe, and our boa pano panon so. And then ya that July they toss we do and watch it. Jubedi Augusto Awuti Edin and that's on a matching. Me or Fremi or Boba Ofuri Amanfo. Wongwana Metwa Mawu. And I'm a filming Crawford. Enti yensembre omo ene yo ma woda no yenko na yenko wish you omo well. Let me start with this one. A glorious happy birthday going out to Victoria Na. It's your birthday today. A glorious happy birthday to you. And also to you, Thomas Kofi. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you, Thomas Kofi. Live long and prosper. And of course, to be 93 or 3 and beyond. And also to you, Nana and San Eji. Nana and San Eji, it's your birthday today. Amma Bella. And also to you, Amma Beidu, it's your birthday. Mwene ma wudengine radin kamo ho. Na makoma swade emremu Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Amen.
Mama domano. Amen. Ofa manu. I wish I had a to so. I bred so call. I didn't see what that chinty your obra went to a foot near this year a womb. I don't so none brass when it was with you, Abusia. But of course, I say the only person you are destined to become is the person you decide to be. The only person you are destined to become is the person you decide to be. And the opesa obey wine, opesa obey also for penny, opesa obey or software, usuru nyame no wa bin. Oh, okay. Maybe to me album. Say a bebemua ejina wo so emmemu nso a ejina wo so enti onipa wo betumi aye yi onipa wo ankasa wabɔ utiri mu pɔsɛ de mepɛsɛ me ye ni sɛ mepɛsɛ me ye ɔsrɛ ni a adwuma wo ho a wɔsɛ me ye mepɛsɛ me ye nsɛm kyerɛ ni a adwuma wo ho a wɔsɛ me ye mepɛsɛ me ye ɔkyerɛkyerɛ ni a adwuma wo ho a wɔsɛ me ye ɛni nti onipa wo betumi aba abɛyɛ eye de wo obagi atum sɛ wo pɛsɛ wo ye enti anopa ye bi sɛ wo da chinti de en wage atum sɛ wo pɛsɛ wo bɛyɛ sɛ yehu sɛ obi ɔkɔ suku akosua sɛ de ye kyerade a yenim sɛ obi a ɔbɛyɛ den ɔbɛyɛ teacher ni sɛ obi ɛkɔ suku akɔgye ntete aba besua sɛ de ye mankrofo nuro ye bobɔ bompane ye check vitals ne saa ne wanema na ɔbɛyɛ den obi a ɔbɛyɛ nurse ni. That is the personality you have decided or you are destined to become. Before sa person no onipa na wo pesa we ye ade na wo pesa we ye no ebemu no ade se won kasa nso wo de adwempo e de aka ho erade nkan ye ho ate erade wo hu ye mobo na ne ya kase ye be ye no ye ntumi nye se wo bon krata ne braso. The only person you are destined to become is the person you decide to be. They will bon krata mo boso bre aso nti ye be ko fa bre o woda chinti ye de si Abusia mama mache mumpu mboko de back to the factory reset ye betwa so etire enyanti ye ne de den ya cheche so an ye nyae nti ye de rade ase so de nyina nkwa achen ye asan ababiom na ene ne mpese ye ne se ye bekɔ da bonkrata moboso ne so straight na enra asɛm a ye sorry ye de sorry ye no ene oba fia kire nse wo de docket naba na enkofo abekasa ono nso bekirichi omo ekasa ye nyina akasa so obedi ka akasa na de mpaso akasa na fe wo abekirichi sa pepepe ne ebe ye no ene enti mepese ye bowura da obonkrata ni mu ntem se ne ebiri bebam ni atimi de adi sa adwuma no ntabusia mo fe nante mengo ana penonso abapa wo sema aduonum miensa da obonkrata ne ebebo so ede amawo no midi Supreme newspaper ena ehyaase na yesu ahi bi de Ken Oyanka one Ga West Education Directorate no akaba chirim
hwɛ sɛ ehumesua nsɛm a wɔmpatam hɔ no ebekɔ n'animu tɔɔten na gyina na nanso brane ɛho asɛm ɛda hanom se na ɛyɛse ba omia nso Ghana mampani abɛdi akyire ya wɔ no kuro ya tu franka ɛde ama ɛne pipi abanyoko ne yɛsesesei bupewura afenam secretary de amaso ate de aba bɛyɛ week 1 week nie etuamu abupewura ɛwɔse ba omia nyankopɔ na ahye da yi no sɛ wɔn bɛdi wɔ man so no wɔn fa yɛnkɔ bɔhyɛ asase no so ntia ho asɛm ɛda hanom sei His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo Chiman PSA ɛna no nso kyerɛ sɛ mɛkɔ so abiem wase wayi hɔ no wobɛbiem wobɛbiem tia mabunu sɛ mo amasomu a wobɛbiem ama mo ɛma nea wɔsɛ mo nsa ka bia mabunu nsa ka bia no wɔnom nsa aka Youth Employment Agency wɔno no wɔka ho asɛm sɛ opesu obiem no obiem anesi na ne nyinaa akɔde ama mabunu ɛho asɛm da na Adanko Akufo-Addo mfoni da kyɛ sɛ ahyɛ ne kiki black tumtum ɛna wɔsere na kyɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ wowura no da so yɛ na no nyoma ba komienu miɛnsa bi ekoyie kɔfo bi spices omse ekoyie na omahi edema Eastern Nzema Traditional Council yes wono nso ye na afri ade so ye hwa ne to akonya na yesi nyoma ba komienu miɛnsa bi oye no ene ahenie na wodi ne ho mra abom nsa ho nti yatwe ne to akonya ye ho asɛm ɛda hanom sei Chief Justice enso ena lawyer fo bi a na yesi yade wo mu a lawyer fo bi nso yesi ye omukọ ka ne se court a lawyer fo bi a ya suspend wo mu se mo court wo mu ho nsenka ye Chief Justice ya petition no wo ho ho asem eda hanom se kratai ebomu enchiremu na eye osu ahensam enso ho nsenkaye eda hanum se de osu honum de abusua ne dɔso pa abusua wo mu dɔso papa nti yese nioma bi fafafa ase nsase tone ho keka ho bi ni ade fraudulent nioma bi kokokoso nti wonum so aba hanum a omo edi nsem bi etudwa Supreme Newspaper kwa kope bia 3 cities pe kotobi ne tumu enchire The New Crusading Guide de boka tani mu amanebo ana no pe mede esum wei na ensem ni bo edi kan edi asum wo Supreme mu da dentie nsebre wo ho biem afoforo bi a efremo ana ode eye obenfo yanka mfo nyini edi aba na ochem se nani abre ewo oru asame jamfi so Samija fiye kitawdie kwa nkyerefo panyi de ma National Democratic Congress edi samanyuku no na ni nyina ne se obenfo yanka kyeremu se Samija mfiki kai kansem bi a enim edi egu eye University of Education ane KNUST ho ai oye allegation bi a kyerese enimu ti obenfo yanka so kyerkyeremu se kyerese opanyi no nya abotre Samija fi nya abotre small boy small boy order na akasasa nti awon sem de boka tai wodi aba emu chechiremu nya de ni Crusading Guide obetimi enso akenkan na o kyerese LPG mepacho eno eye liquid petroleum gas marketers for awomo edi eyesa from agyi hu dwumadie wo kyerese cylinder recirculation model no won mumpe onse abanse sa from agya fidie no oba beti obi wo hodo man no se ye de kosisi bia ya wokose okwa felia okwa na wo de ne agya so ne de no ama omo kyese omo mpe no omo pe de agya omo akototo no mu isusu na te ho asem de boka tai enso edi aba ewa hanomo na o kyeremu se 7th day Pentecostal assemblies wono mo eye elections bi
na kyese elections no mo ye no enho hyehyeye amamre ne amane ye wose komudi gu akwan so na nkoso saa enti ayama basabasa bi asi katafe to sudu asem ni nkire mu ode agu o the new crusading guide amane board nam no eno mede asom wo no GRF wanso wamasama pie daily guide da obokrata na nimtia no na medi frase daily guide the GRF Ghana Revenue Authority for asama to akire se womo de nneoma ba ko mienu bi asi omani so ewiase wo bobra na ni target ni emu a wasam omobo kra cha bibibi nipa de wose wo target nesa de bia bedu sika de bia na oni bi da wachi ti GRF kire se womo target na target no eye se wombedje to mato no akosoro papa na kwakwadru 146 billion Ghana cedis na no no mudi hudwuma osi enche bia maami oda hai osi enche bia GRF boss na ka sese omo line so sa 146 billion Ghana cedis e target no omani da so no mo ye hu adwuma so pa omo bejeje sa to we every Ghana for ehu asam eda hanum se suafo no ena hwe ensase eni obade ne paso ni bonyafo samu abu jina ponso mfoni ne da he no yese wo pa okujeto black kwa hontoma so okujeto ese ana ado no ton o man ensase no ton enti odi ohwa ase no so no waba bekasa yi na me free hu Ghana ha do na hwe ensase so emayen na yese kane tofo wo mo boss Tema Oil Refinery yaso omo boss omo ex boss ya ka say ya hiri no baba hirima ya de ne ko US ya se bribery nsambi apai se no komwa e wo ho nti ya tabri na Afrigana ha ko ho kodi asam kodi na asam e wo ho no kratai e de ho nsam aba na LGBT anti-LGBT ho nsam won so injunction ya da be oni so no hunsam Supreme Court hunsam ahodro egu hanum secretary akruche ni nyina de agu page 3 ka akone kopa bi ne kenkan na aya Dr. Alhaji Mahamudu Baumia anu ono so ebo IGP Posi Sadom Dr. George Akufu Dampare abaso se papa Posi adwumaku adie wa na wobetumi ayo na wanso na wuye Ode nsachiraye aba papa ode nsachiraye aba enti obo ne ho aba so e wa hanu makratai ede aba daily guide ene anape abusuafo de anko de obokrata no na medimu ensem ebeyi na o kire se mani no sisi ade kire se ejina brane eboa papa anya asem ketwa enti wodi wasuafo abede kira wono ena hwe ensase ne obade ne mapa wo emu ene eso owura eye mrekudu kamfonyini ede aba watwa mfonyini bi soso aba ene echese adwumayefo agya omanya eye community man bi eye ena watwa mfonyini di aba yi na ohwe eye kurekura wo mo a asemu ya twetwere nsem bi agugugo enka ataso omode kire we believe in your vision bawumia yo yate enti ni nyina mu ono wo kire se community man no ba na aboa pa ama enei enuma eye 115,400 ha wo kire se aboa nso manei ya gudie hudwumadie no so mu apija wadi chepu no eye aduoson ene akiriponsia na ni nyina mu ono aboa ma enei se awudisem ana ekosoro wo mem ya no no ebrenase sense kwabra ni nya adwuma ya ye de ekomogea ne omen ti eja wonya kakra de bedu to bibia dia de na beba tirim se kobokoro no ana akodi ewu na efa nya wo ho da bi enkoso sa eti eja o kiremu se committee man no eboa pa na sa dia ye committee man no so ya ba omi ideas ana katafe to so bienu ensem nchechiremu ni nyina no wade agu owie kiremu se Dubois was it Dubois Centerland no yan kan kire Ghana fo nyina se yenton ye
mpacho kyerɛ sɛ ɔhɔ pa lance minister na kasa yi o nti wɔsi obi a wɔde na mu akeka kabia no nipa korɔ no ɔboa wonim ne ɔka wɔkyerɛ sɛ de suani baako a wɔwɔ ɛyɛ Ghana National College a wɔwɔ gyina penye twatoɔ korɔ agya wɔba bɛtwɛ ne nso wɛ twatoɔ na nka wɔwie final year student o wɔkyerɛ sɛ wɔato ananom wɔn nsie do na abusuafoɔ ani abere paa ɛwɔ school mpanyinfoɔ no so sanso ɔmo susu sɛ wɔn adwumadie bi anaasɛ ɔmo keka wɔ kwan bɛfa so abɔfra no bɛtumi anya apɔmuden mapa no ankɔ ne sɛdeɛ wɔsɛ kɔ no na ama abɔfra no afiri mu nti ama abusuafoɔ nso so ani abere na ɔkyerɛ mu sɛ ɛdi sɛ amanyokuo no susu mu no ɛnyɛ asɛm ketewa o ɛde ehuro yi wɔn pɛ sɛ ɔmo atumi boa na obi bi ɔwɔ mmelansepo bi a ɔmo yiyi firi ne mu na nkɛnka bom yi adwuma na nso so ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔka asɛm ne maka eti amasisi ano ɛndi sɛ amanyokuo no mu no ayɛ pinsu tie ho asɛm so de ɔbɔ kata yi ɛde aba ɛwɔ ha de anko amane board na amane pay ɛno no abusuafoɔ ɛne ma yɛmfa the new finder da ɔbɔ kata no ɛnto asoe aha de nkyerɛkyerɛmu bi aba Ghana Revenue Authority for wɔn target na ha de ɔde aba sɛ yɛka sɛ yi mami Julie Esiam me papa din Esiam mami mfoni efe pa de ho ofe yiye na wɔsenye na ho ofe ne nko na mbom na dwen eka 6 months ntamu ni GRF atimi agege to 68 billion Ghana cedis ɛho asɛm ɛda hanom sɛ agye so ɔmo kyerɛ sɛ ɛto agege no enyini kɔsoro pa enyini na yɛka sɛ yɛsi asapao deputy IGP anado dankwa kufuado apa posi sadom abedi akire ya wada ha COP Christian tete Johonu abusua nimfoni eda ha no se ya se wa deputy IGP e wa Ghana ha ho asem eda ha na yasu kopie mu e wo fomena ene kumawu a hospital ya bia no mnochia onyasem ketoa soko na ne yempa mako ha ne aduonu ene gumu a chese ebeboa ma ayaafo ho atowo mu anasifo nso yebefa wo mu adwuma mu akom akọ adwuma ntia ne adu show boy o show your mapa santo for some mu hu hwe kumawu ne fomena munie na adu dankwa kufa na sem ya Canada one YEA for asam ya Canada yase Ghana publishing so omakwa kobie first regional office ewo Kumasi ho asam eda hanum we the new finder emunsem abusuafo mede the oboka tawatu din se the metro lens na ja ofa ne kiki ni sey no ordinary chiri Ghana hanum no nsem awde ono so enya ede ba yenie na ne nsem ni bi wo so edi kan akenkan dadatina yes ebre wo ho wo kyerem se MPP aban o ma ye krado o masinketen titu na nadanko akufado aban se ekwan bi o mafa so bia mmabunu ye die ne o monkanko o mehwe amana pem so akodadi mu ono o mefa sa akwan ne so entienei wo se waye Youth Employment Agency asoye wo ne mo no boa papa tina nadanko akufado mpanyifo de asoye na hye wo mo ensa no wabɔ wo no mabaso enya asem ketwa na Ghana mampanyini abede chire a ono ye Frankatuni sadema New Patriotic Party MPP amanyokom afimpino ne adwene na abatuo mu Dr. Alhaji Muhammad Baumia wasisam no kasai amanfo soriom se an na aban sabre ya ye kwakoto aba na ade ayi aso borofom borofom yei akamra he na o kyerem se sisi ano aban da woroma waboa wedie okokomission ye wi wan kwakate ayi so bia wase sisi ano police shop chese aban ahwa mo atimi enso asie vice president akwakọ commissioner wode ho enso mfonyini ade aba efepa Orura Frank ano domple eye mrasebedwani edema nsawam aduagiri abato mpesua so majority chief whip no o kyerem se na nadodankwa akufa adu kyerem se wonko eye asoya agya won mhwe foto a friend se road fund management board so na okodo ma onko yotutenani tisi a wono so ni dibira wanya no oye chairman
anaasɛ chairperson ɛde ma road fund management board ɛti ɛho asɛm da ha the Metrolens amanebɔ ɛno no abusuafoɔ. The Daily Statesman da ubo krata no ɛna mede to aso the Daily Statesman emu nsɛm yaka abobɔ boni nyinaa so YEA fu asɛm no ɛda ha krata ɛde aba sana na dada nkwa kufu adobɔ nsɛm sha eh my adio oh fefe adusho boy gagai ewrade hwɛ sɛ ne wakyia no ho sɛ papa we oye bu ka se yakenkan no ei se ne wahye ne wagye ne coat wakyia no ho oye guy man oye ado gagai onie premeni o ye president oye premeni yankasa onim form o swag ei se ne wakyia no na wonya premeni abetumi akyia ho se oh my oba current me transasa na na do ju tu na ni die mu nko a wani die na ya otimi chia you know etna sesa enti na na do asem o kan nan se chese why ho na ni ajejeje dwuma mo ye ho na chese eye ne dewu enwuma oh mo fa mabunu nwuma mo bia enwuma adwuma na ekoso ntina ni aje kraten so atwero de aba na yase first regional office Emma Ghana Publishing ye bie ewo Kumasi ho asam da Ghana yesi ye be hosti AU Executive Council meeting ebekoso wankrampumpuni mantemu enedue ho asam so apiem kratai mu the Daily Statesman ene anape nsem ode bai no okay made am say papa na Afro Barometer report about bontin report no sɛ unya bi na wo kenkan a ne fa bi yɛse Ghana mabu no bebre no ano eni gidie ɛwɔ ɛyɛ yɛmpanimfoɔ no emu ɔmo ɛhwɛ sɛ de corruption no itimi tu pa na abɛfa wanim itimi twa wanim hwem oh asɛ tofum na yɛse asan wura shop bi tofum yɛse asase bi wɔ yi taxi kwan so ho du boys no na no so abusua efa okoka na aye bibie wo ho yesan bisa wo mo economy no se economy ni so ne management no etesen o manage ho no bisa se ehemfo na manage etesen no NSO the economic workscape NSO ono ne hwan si Dr. Bawumia on e in charge of economy Ghana ha e manage NSO Dr. Bawumia na manage economy e team ha Ghana ha ene so wa den review ho ono na na do man nsam na ne wante nti no kofa ne ba ya o ba beboa yen ene ese ne thank you enti Afro Barometer pa cha opebi na kenkan ensam wom empanimfo ekontintim ye no aka kire yen se mema ye mfa ni agro si adidi agro ne ya adwen so enkrofo bi na enyo masem na omo ka ebetimi ato afa ho na epefa ho a ye nyina ebete ne kakanka enti eno so ye one big issue a ekoso but mame nko anuanum yi ho na me nuom nko wie na afi yemfa de aka mfa nto aso electoral commission penimfo nso akasa papa COP Christian Yohunu ono so yabo ni din so omra me deputy IGP in charge of operations enkomo ho sa asem we hu nkomo ho ye ba be ka kire o don't worry enti mame mra fie ha no na afi meni anuanu mu nwi na me nyi omo kwan ne ntimi ni sa nkomo no enti oba fia enra na ye di nkomo wo fie ha enkomo ani ye di nyina branch no se ne stage name ni eden will be na just a case no that's why ewo chamber we ni di eche wa shada na will be ye ni se friend na yawo oye kokko kama kokko pa be mo ye kokko sa mi hu bi da ena eja ne kanchuma afia ne kanchuma no enu nso edi na pie wo chamber empacho da bi mi enu ni nyamba eti abrantie ne kanchuma hyehye ye so o medi some days kakra woni ho ena eja obo na taban mu ne papa na no ye se 4th July no busumi we yi asem ne ye kan ena ne o free so tuom ne so abrantie ne te na afia
case na de achi nyina na bi beka ho ebi mo kire se baabi a abrante ne te oso tuo mu no edin na sitina mu edin nti si wonya oba na oba no e wa accommodation a na ase wetu atare bibisa because onu baabi otie wo so tu mu na edin hwe enkran sitina edin wo afia enkran sitina woni mo bia wo ho a enkran sitina edin na yatisi esi baabi a na otie ni fiura atu no nti ama asetena mu na ye ne den nti oba ne ka so wo mesra no no ase na sumu ebadwo ne dia a ene na oso okokọ sra no ene ne oba yi koye ekokọ sra no ayi be ma ne kosra oba na okumase kumase no se yan so kwan na se he ene so de minimo oh enu no ma vanka o mo de ka ha bra na na abrantie ko eye ne kanchima yi ho kanchima na okọ no ho no so ne yansu enya ne ntie se efie no akanchima ne timu no oba no eye ni kunu anase ne mpena oba be ware no a ne mpena no abusuafo nyina age na tum yesi abrantie no e wo Spain a kire se omo okra eguso eboabo omo ho a hwese omo be ware nti abusuafo no de omo recognize lady no nti lady no wo fie ho ene sa brantie kokọ sra no na asem no ye ba be analyze kakra oba ye betie the side of ono so de no a abeka oba pa afiasa ye tie no wi ane analyze say edi benti no oba abusua je watum se be ma emeware wo na wuti fie a be ma ne ye be ma na abusua fie na wutumi nya kukuduro ema wo boy esan ba be srawo ehu emai ye hu ohun sese nyankopon pra bi mo adwan won timo se sese dia ma hu ohun sese dia amonye mu hu ye hu ye na da bi hu se first nsam se you know bet me na hu ye hu ye na samse freso na ma hu ye hu ache sa ba hu ye nye ne ba but yent ya ma me mo e betu o mi sa adwen we na bi mi manim de o ba o so no mo de o but na nchen so se si ade grade ekosoro ho si ade steez ni wom ena aduru we a premium and standard we de mi hunu ba bi kura mi finish we high quality everade na me ade na no odene anu odi si ade de enya kura na utumi nso nya kukuduro si yase o abranti ofin no obo wudin nana ya se me wona na ya ho nana ya ye me mpena nti me woni ho nana ya ye se nana ya pie ye hwe se de dom ne niam ekọ no a o se me o se e fro san minimum o ba me ha yesi ababa we kekan ne ho ntam didi nse se wonim boy ni ba bia mu no bewu kwa rade obi a wonim o ye de bodi o na se no de mfa ho eno mfa ho bat eti oka saa no ene se oni omo ye se nana ya so onimu de a oni o kise o ye kromfo ene omo de kromfo be no sheboxa ade ni kura no mu hu na de ni kura no na wa che kromfo anye police station ade ne ko utimi bu o ma poja team keja oku obi di hie kwa enti aye nsua de Ghana na America ni nsua de o de si wa de anya the same thing obi okọ eti ensua hwe amfirim wo le wa pa nwadi obi apadi ni okọ na who cause some say su ni ban yem nya she is now who cause some etinga twantro bi kurampo ana o de poka oh minimum no but oya me classmate bi ana say wo she box ano because mu mienu nyina kra ye kokko wo oba yin so ye kokko na be ye kokko uni akra aso mi ni ofri abrocha ba na ade asam ti no ofri abrocha na ozu ebi abusuafo ni se wo busu ani bia dia o say cousin kra wo ho because you duru baby no so okọ bible mu a okọ bible mu eduru baby a nyankopon kra man krofo no adwen bi mo mu twa ntro nyankopon ka kire Abraham say
so ohene ni bisa wo mo kokuru no ohene ni bisa wa ka kire ne se Sara nya wo yire oye wunua ba anso na Sara ya ne yire anso na Sara ya ne chochoro mucho a wase da akọ ware no anso Nyankopon ka kire ne se so ohene ni bisa wa ka kire ne se oye wunua ba ti entendru ba bia wutwa ntro de save situation bi na wo de chese wo ani be wudi abrantie ni ngu oh yes onu aso twitwa na so mu bi onu be ma no so bi o ba no nche abotre memi ma wie the case ye ba me amane bo ne said ye memi nsa kan no eno na ma present ye man fa bi anka ho anyi bi amfi yesu pi na onti yenko yentie oba nso afia amane bo no as presented to her, she is ready to give it back. The case is that I met no. Obefia, yes, so. But who's a case, no? I am a bro. Into the same dia church. Back on so. Unse would ya who can your bearman side? Oh, no, side. Mammy, a back cancer. Mammy, a betchri. But Oban so Nasabano. Enso side no na na ya no na se ba ne side no so say omo wo ho ono hyedem ene wote se ma me Fatime obi bekumi o bra ba geme hwan ne ka sa asem ge na ya no ene atiatiam na ya no ne akwada wo 12 years ne da ni ku no oba brochire no ne ba 12 years one ne da dem enti wo so wote se ba gimi no obi bekumi obi so obekumi enti oso ono so tiatiam ntem afo mumro obi peso ku na ya enti oso ono tiatiam na nipa no etu America huri wo eno okosi next house nso obi ante ho onipa nje se na ya ho so na ya ene na achesa eh enti na ya oni huri wo esi enti oso ohuri wo no okwo wo hot odun hyedem wo tse nipa na wo ho aka je ene odwane nti eye sa no ohun se nipa na dwane afa opie enti opie ye no oyeso owura na ya ne dem ho no ebuo na gba ni kurabo a wode apempem na ya ne gate ya ama gate no ani no kura ye se ebu nti mam ne tiatia mu no na ono di adwane ye enti se oso obi so okodwo nso ne hwan no o se ente sa na ya no oso onim boy no oso omubusa na ya so onim no ono ne akwala 12 years ne sheda akura de kura no afi na akura ne ho woso ehu atone so se obi ba beku omo enti aposifo akoho report bi e no so nam can say repairer yase boy no kura iPhone na will be no ni iPhone aposifo no say mbenya evidence bi wo so a eti repairer ono so ben police station no mo di phone ne command say onji phone no hwe so betimi asesa screen no menya information bi e wo so a ti repair no so e ba TikTok o na no so be chire mu say phone ya de brand no so obetimi aye nti so ho no ana omo sa beji phone say we no kra no e so mo friend tin for straight onti na ya ne nkofo e betena ono repair ne ho mo bedi omo nkoma no mo koy aha na ya no so nkofo sisi a o ma remind again enti ono so ne nkofo betena ho no mo anom so bedi nkomo enti nkomo ni mu no ana otese yesi a police fo no afra mtn so mom sa de and police fo ya de pa enti omo hwe se girl no ne boy no wo communication bia mtn fo no minim se mtn na se network kro no use no o ma trace o mu nim o mu hu communication bia e wo girl no ene boy ni ntem communication bia ni o ntem enti no yese police for say aso baby asem sia police station say o ma track o mu nya evidence bia e kire se o mu mienu o mu nim o ho o kasa se mpo se boy ni free crime no o ba no so be friend o phone so say me bo ntimi nyina he o ma hwa o mu nya communication bia wo ntem enti wa wonim girl ne boy picture so o matwa picture bomu no Fabra abonten se video nso na bi o maya Fabra abonten besi na nso bi anya video now
how many people no boys in here guys? You try pictures. So say nkofo ka say omu hu omu. Ebi mu kra say omu kwa yiye bi bo mu enche bia. Ai, enti no yesi omu koto indomie bi sada na obi nso neighbor bi nso wo ho say ohu omu. So omu koto indomie anajo. O say omu nanti bom. Ana no sa neighbor kro na na be kirechem say anajo no ma me ni tiam say enipa mro no. Ana omu pie ko ho no mo na ya ni she inside. Other side for front. Nipa mro no na ya ni she inside. Aha na ya ni she inside. Enti omu ko no ada na omu ko nwane no. Omu ko nwane no baaye no. Ene ye say boy ni say me ba na ya ho. Neighbor no witness omo patem bi na no so chire mu saa o. Se na ya ho na. Se na ya ho na ba no se wo boa woni me. Nya so otwa na sum saw. Saw. Nti asim pepefuo bi wo area mu o ne odi agoro na ya kronfo mabu akum. So kwa area mu ho ne de. Enti omo no mu so boy ni mu omo po no. Bo no. Ti asem na ye tre. Na udi dia kwakwa so ne se yasi fun di fo. Ni anka ono nso ba beka na asem am yatie no we he. Wawu. Ona afiri mu yi. Ti si asem no ba mending. Se gay say no kura so wonim no. Why ni ba be yi ano? Eye afutu sem kese e de ma yen ho. Ene na amafo a ya ba no. Se ye take ni sori a. So onipa ni free he. Just ye pese ishia na ye gi ani so was abotre be ho this said abotre ni mo endu obi ko obi o ya mete what's your ba na ya o se da be na ye be hia na get that for it's wo be pem ya reme enne ya o na na yi mu hia se aduane bi nche aduane bi enyo wo ye sabenya asam but aduane a obedi di 2 days di 20 years 40 years na obedi abedi na say afutuo no unhunu se ne ya wutu dabi because ni nyina ka be wie se even say ye no crash wonim no so okọ no wankọ no omo yes omo bu no eh right say omo bu no kunu dabi asasi si asad ni ye ya mana ba be ye bibia ho o ti mi dun sa ebu nipa no wo wu me wo because some man no na sabi kamre ne koma police fan kan sem ye be hu ba bia kehye ke be mu no kura no isi amaku na wie isi be bia asem na akobia no e ko fine ko ba bia wan hwe kura de akika ko se MTN fo ayi telcos fo ye o ma contact o mu se o mu ni communication bia wan hwe no ko betimi agya so agire no so amani belo inti se si asem na akwa e bibia wo ho abrante no maku no ne de ha dwen eja nice guy kokokokoko ha dwen ha dwen me de kokko de yara misuro sanu tukra ka tuntum ni na nkomobu na sanka ya obenya hoden kakra akokofo no mu ni ahoden yo nim tidi ya no kokokokoko sa de ya na no odin yo ana mo sesen kokokokoko pao o hwe ne nsa ho a kokokokoko pa ya nya sen obroni aso buo no asra no aye kokko nenu so ba ebi mu ye kokko ebi mu ye kokko ba ebi mu so sra eno so wo ho se I was a ultimate clear so no. Ebi to mojam nye. Po hunu ko pa wasra na fe wa to mojam. So enti ya were ho sem a. Abrante ni wo na ya o. Ya were ho sem. Ya. Enchirechiremu ni de beba bebre. Bebre. But ono obetimi one we abo na mane no wo he. Ono obetimi aka na sem ankasa o wo he fa. Say yam papa say other side no say yam papa girl no oba no because me hu kronfo a wo hye boxer na ne nioma sunsugu efie ni nchen ho no mo a yese wo mkwose say wo sesa nioma no kogu efie ni nchen baabi kronfo be ne nto obetimi asesa ne mpaboa ne ntade wo de akobokro no wahu bi da why no so to dwom obonwom so obonwom nti ogusu aja wo pushi ni nyum kakra na emu odin ene se
wɔde kɔsra ne kanchima ni akwakɔ wie nie ɛma wakukuduro ɛma yenjai too much say am pampa so wote was view to me de mpana ebe hye de na yehu ya yehu tena ho se bia nko obekɔ na ɛda na dwonso ayi ni bibi yes ebi nim kuraba kura ni ku ni se kuraba kura no ne yiri ni yusu kuraba oso oba bia ofiri abrochire oba bia ne yiri yusu kuraba ti se okun so defend ne yiro ne so se na me ka se fun di fo se efu no wa no aye de kasa asamuni en wono de ba be kasa bas enen panimfo de omo se omutimi adunwane awufo no waka na asem ansa no wawu no adede nkruman ukọ mikrom ayi a ukọ mikrom peve oh yeah ukọ peve wa so de ukọ peve we simple cry ye benya ne na bisa ne nsem ye wie na wo so oto aso wu ani amane kọ we ya mo ye heli apodi akomo chire do enu na enja ya ni atam ya do nya akomo chire a basa untimi so de bi emu chese maama ne ba akwara ne ba na wu dabi o mesi mikrom peve na me kan ye ukra itimi ni udi nkomo ya do apasha di wa ba oh ya choose don't dare us yo peve yesuro mo kra yenim odi obi onim ho bia beka ho asem peve itimi ye ni wo ayi Rollins krom kwan so ho we ye aduma so bia nkomo ne nam no mahu hwe ye ho peve don't try us timi nwane owufo ni ebusebusa no hwan ne kun e ba ne sen na wu ye so hu hwan ene wom ena onipa bia wu ana aka no kore sao na so wu awi onipa wu ana aka no kore enti di obebie na no aka bia ye no kore efu ntwantro me na me ka kire wo ni ehuru ni sa adwuma e ba be di wo ya me di udwuma no physical ni nya ba manye give and take hu kwaso aban manye ene yeso na ha o kina be we court hwan ene LGBTQI case na ayi bibia wo yi agene case na agene agene ayemo bo Ghana case na ayemo bo Ghana ba bia konkon no agene say parliament ntimi mfa nkọ ha ene opani so ntimi nka ho ase opani so ne no no so hwehwe no ena nkofo nso e dia omde call say yemfa tabono nto so no eno so yesi eno so konkon ho me no ka say nso enche court no be kọ ahomegiem yo ombeba ne ato abawie edem kruwa we dia pare papa yi edem kruwa da pare no acha say na me ka say na do free air politics na mu de danufu ano na Sam George o danufu ano enti sa de wo ye krikiri ene Sam George me te gacho oh Sam George kata da ya tu di buo ni ya loki no ape bibia me na di ama wada na wo betimi na do politics dabi papa no si wache dabi lawyer ni o free up o ya politics mu bebe ka ne enwo mo Sam George na danufu ano wo se je se wo sua brofo utumi kikan bi speaker na etam tata action bad advocate she then the LGBTQI pre egosi sai egosi sai akan sinse mu no nkonkonso o se kempon cappuccino eti ano no ahu enti yen pebe fo no sa ko ha yampesa yenuku ana ye kurom na ani abrantie bi okọ nkan ko bo bra na okoto ka nyame ay na dom am wa yeye na aye bi ba fie na no wo ba bi ba no na dese okọ pe alacha bi alacha ka o achagam kokọ pe alacha ena kingirin kwabla kwa stika ni bi I don't know kind of alacha gambia jano yo na we na kinkirin cratch by oduru hormone na efofo no tete ayi bi so
unza wo kwe krase omo si dan omo ye ba bi ayetena idura na adwo a hono no kokotena omo we di bi on the friend no bama yeah but ya na wanimu o enye efie ni inside o e wa abonten no mo nkrofo tete so no efofuo ni sam hono mo omo so ba efo ba de kuku efu a ma gba mkikan kabo mu a ana efofo no ba ko mperimfo no nse efo ni efo mu efo ba ko bi say se no fa se angwa wan kan mo fa se devio ni akwada ana o kan sa se devio ada na wo cast sam fie na ala chei na wo di ba bi ku ayahu dada efo e dia gbegbe yahu dada we as no na to fie ho no we enjoy feeling no ye no na te ho next time o ba fa car papa bra na we ni beku ye nyo so samaka wanu nto ono na nyo so de ala cha ba ye hunu papa no kra dada eti ye ni emfa nye na ni police ni okopa na ni so ni esi ni kra ye kofre saman no ye frɛ wie ni ebisa no asomasi e ba ne sen ada wudi bone wa na wo ye ene omu kun wa na wogitum so wa na ye ne awurade mfa wunzie jojo yenya aka ebe hwe chire di ama next time nye biem that's all next time baby o ma biem o ye de agidi se onipa wu osan ba biem nti akeka nu wi a na chire adwo na emom ye bisam o ma anya hwe o asem ni nyina ne se wo ye me mpana me ko ne ho saman kasa oh yes utumi cheche wele usampa oh nana yawo na de nana ya ye wo saa me mpena o me ni di nkomo na o ka se me mra me ko edwonso kan me ebia se ni kunukura ba gi atum se kuru aba abrantie mi ntimi nyunso kuru aba mu nti wo se me ba abonten amba ba dwonso eni so mu hunu mi a ma me Fatima o se Abubakar choose one antifati ehunu mi a wo so nti otie mu enta wa fomro on beto share me so amaburu mi akumi enti asem ni nyina oh saa okay nana sisi ya de da ye besan aba ye kwakọ ya amamre ni amane ya friend nana ya nsusunsumu aba nana ya de oti ase nso o de wo ya wo di nkrofo bi adi agro si ye nsie wa wia kete a ye be sie wa wia kete o kada police station oni afro sunsun ya nya tese ye muawa wo na se ye be buawo a oh ye muawa beto te ana ye wo ba bi wo ye ho a wontumi nwonso say na abuabufu eyi odware ana be hwie ni nsu agu ya wo no asan akọ no eya betra ne peve ne hwade wa wo nsu no bra be hwie gu abonten ne hwe to betra obiase ho badwa bra be hwie wo no so wo ya baba wa fa wo ntoma bo wu be hwie nsu no gu abonten na ye hwe so ho badwa na wo ko ba bia no adwonso bra badwo ye beti tasu atum badwo so rofrofo be ye beti tasu atum na twa huru enye hwe ba ta de so hana ya so dwom so ya no ati tasu atum superstition kwa o bra be try o pe be ni hwe ade keke na ti tasu ko enye djuma galamse fo no ara mo fanfa ye ho so eni eden mo na mo hunu sika wo betu ko ye te ho de edi bi enye ye mo mra metu kodi ada na ye two regions are Ghana ha almost regions ni na ye two galamse voter region obi antimi nko ho ade ndia mo nko hwe enso sika wo ho ye ti sika so ekwamu ni wamo ekwamu nkun ye na eni odinfo no amoso mo wo katapira mo wo ho mumra excavator ni mra excavator ni tumi yira no mumma bi yira mra ho mi enhwe oh enti abusia bi wo ho no mo no saa ne mane o ma we ni so mo so mbedi akira o mbedi akiri but ni nyina kokko wie de ne adwempa e ka no se saa de ni esua fi he too much se ye hunu se obi abokro no allegedly because a sign wo ho obi asan betimi asan ebi kwapona na egu kronfo bi so otwa mu ana wonso so
eja wo yi wani a de wutwe makọ be ebi si kura na ya to ahye wo so na ya chew saa ne aso mu na to ha dwen kumkwa enti saa instant justice ne de enye mob action enye mum ye nyai we na yini pe oba ne pe no ma che no no mo mbo ne maame ya ma hwani na otie mu no maame Fatima ono ne na mo entem hafo mro aso na se di ka che no na se tie o yes tie asem na say ayifo de koye case no be ma na busuafo case o mde koye no asem na no ho bibia wo ho so de emfa ne say maame Fatima kra kan mema mro a se beti kromfo e de ya mebo mema mro so ho but why na enam ne so ai ma obi be kan say mema mro nipa no si onu si onu ya che no se bia nam no so ne ya che no ejide o tie mu mema mro no no se ya che no na mema kro na bai no ko o kire yan so tempata mo ni mo mo o se mema mra onu po so wa hu omo wa hu mema no wa bodua so say wa bodua se onu tiatia mu na nipa de hwiri ayi no ko ye no enu anu no era me ka se so no die fam die titire o ka se mema mra so an ka se mema miku no I was dem wa ka tina ni 3 o'clock no mo say the boy na bo ana ofre committee chairman committee for krom hono from say we are police case o say I was say kope ne no ne abuti what did that YouTube asemu that YouTube nto ono no chire mu maame no na chire wo abodua akura wo inshirafo ko no wa chire mu se ono no tia mu wie ye na nipa ne hwiri ayi no okoye no ena eno ano no onim se nipa ne ko ena ono ye den ebebusa ase ge ne ho ye do se fe na okodai na ya ne kan fe na okodai enti wo so da hwa be 3 mu ho no ena otese ya chi no ye de nabo na se hwan o se ni spande wo onya ntie didi mu ko no se da bi ye de naba o na si wo nti wo ye no so obusa ne se ufiri he na fa wo maame number e mame enti wo so oje say am pass sa na si ye dia from maame ne kasa no wo so oje ne maame number enti obo fe ne maame say e ye ntro e azanfo na e pese omoji di sikadi enti obo fe ne video call no hu ne ba no so odanti na maame ne send 500 cedis say omo fa ne ba no ko hospital enti onu frɛ committee for say asem no say dey be police case kromfo no match no oze hospital ho no so ko wi the hospital mo janyu gu ni mu mo janyu oso wa hu mo ja ba ku say won ho ena ya buru hwe tim so mu dufu na so jase fo buru no mbo no no dufu no mu dufu no papa se ne video ya ba wo mpa ni bi mu dufu ya se mu mama mo ntra fa ako mikromfo no bi na omo send message na o se hwe obi omo nim ka kire wo omo tell us ka ba kwosem ne kire wo omo hwe peve don't go there peve don't go there ke wa ka sem we ka yen kenye de po oh debi si makunya de hye de be bisa no makunya de hye enya hwe ya dia manyame oh ya de be bisa wan makunya de hye mo say it's okay that's fine anaye nkun no munkun ya de hye munkun no a ya de ya obesore ya ba ba se makun de ya nya oh okay nipa bi ade nsa so ni mu omo so mden de anu adi makunya de hye so why nti se mbe ne den so nyai ne dia kodi post for so okay ene munya ma ban na ayi Ghana mra ne nya adwuma won okay se da sa kwa bi ani mu fan na djubo di bedi wo hu mu oh munya case sa de we na akwa kwesa na wo say ye aban case okay etu dia mu aban case no yensu ni sunsu on kan chosi ekodi sunsu ma se mo ka sa ye den efo nka sa nkyere wo da o ka sa ye den mi go for anopa yi mi mamu na ache mi se mo ho ya how hapa obi abrante say anyway sinti ewurade hunu ye nyina amobọ ne dia onye ya dom na yankwa nkoto amane ye bi se nse de bia ye bo mpae wa ha mpae ye bo ne se musuo ni esan ewurade nyi ye mfiri mu musuo ni esan
obi sight me be sound obi yi wa no obi asi mu na wonim eduru ho nso so a na wo kasa ayira wo ntimi nchirechire no kasa aya yesi kasa ye bi so asem wo kire mu anye ye erade nyi musuo ne esem fie amen na wo hu ye mobo anyway si afa no fancy ho enomo na eja yanya ne enso so IGP se ye sanke ye pamo no anye yie ne sese ye pamo na anye yie dia ene ene ebekofu obi abeka ho na yaye ono in charge of operations posi adwuma no so nyina no operations nti si age afiri si age no afiri wonsam na mi hu bi dawo se omampani appointed deputy IGP na deputy IGP ndi na yeyi I think so omampani kufo kra ye bi but say yeyi deputy IGP no na omampani no yi wo na san e kire wadwuma abeye no mi hu bi da special assignment mi hu bi da o in charge etin ke yeyi IGP deputy IGP na e wo boss na be che say okay wo hwe we so na me nhwe ha na we die ya traka ho in charge of the operations police adwuma nse no an operations no ne aka ya administrative the same thing oye wa asrafo no enti je say me na me mfa me nsan me kan me ye me but me betutu anu mu sie nyina me wi amasan de nche wi abesi wanim we me ehwe enu bi na ekoso no me na me mo obi bo wa me nyew enti wo frustrate wa obeka say na ma resign ta some de nyema na me ye you ono na eko am ka je say ofuwi mu ado strategic masa yes o ka say no impossible possible o di ka plan o ya plan ye process ne da hoda na e we japade book ni mu la David me nyindi se o na say ado nya editing so mu sad na da hoda da ti review na kwaso no ti o ka je o ma ebe wom ebe ti ya wom no hu it say IGP aye hata see ya bona basunso ani o ma ayi uja funso nche na ne de na mkwaso prosecutor so no so mo try ya o so ndi no magbo agu ti wono so se di aye no so meti ma ne sa deputy no ye meti ma ne deputy ebi wo hoda da o sa na pese me kire example hompo adwo ye de ba ko wa kan ho se ho de adwo se ye hunahuna wa ye tata wa wo mohu egbo hu kakra shake kakra la enti aro no se ye ni madwuma IGP be ye enti minimu ara se oni e general do mo de ya bibiru no asamu agent general captain gumbe ye pia wa se be party ase o je hu ade enti wa o de ho ahomete e na no musika no kura mahwiri asi mo fuma de Ghana head bibini enti mo adin dodo ayi fuoi Argentina fuoi di Maria hwe onu no de koye obi anya ne hwe we de mo bye chese nie dia o free mu a o de yia wo enti on my Ghana eye Kwame Nkrumah yia wo a o di niam ye bere yo ebi mo kra se Kwame Nkrumah domi o man no ebe ye no kre because hwe obi ono no abebiri ni mu jani yes onu nso be ye bi Kwame Nkrumah be ye bi obedi nsemone obeye nioma said the omo eti so yi omo ye adepa oma se di nsemone no Kwame Nkrumah nso ye bi pepepe na eduru baabi Kwame Nkrumah ko exile fi onu ankasa ni man a wa bre age ato homu o yare wo se da bi mo ma me mra fie na me mewu me ma me pese wadi nani hunu me yese da ye ma nsi ha enti Kwame Nkrumah dia memene mfe ne wo yawo ni picture bi e ba abonten a
wayi ne nan nyinaa ɔnhyɛ mpaboa ɛna wakɔtena aboɔ bi so ɛna wayɛ ne ti sei ɛna wɔn mu twaa no woka so wɔte hɔ na wɔte hɔ saa kɛkɛ nsɛm kɔ so ne tirim Kwame Nkrumah ɛde yaw ɛna ɔde wuyɛ nti ɔka nsɛm tia ɔman no ɛna egu so ayɛ ebere yi o asɛm Ghana no nti wobɛsom a anka ɛwɔ sɛ wode anigye na wode som wie no ne yaya na wode yaw emu na wode kɔ ahomegye mu domlevo de yɛ ni mo hwɛ de yɛ domlevo nti papa yi ɔbɛkyerɛ ne bɛɛ tunifo so ɔmɛsom Ghana David hwɛ Isahaku former Bank of Ghana governor the Mahama yi no Isahaku hwɛ kwan yɛ de ne fa so papa no ankasa resign yɛ hwɛ kwan yɛ ɔmo de Professor Opoku Amankwaa education GES director general hwɛ kwan yɛ de ne fa so ye wie ne san tworo krataa de ma no krataa no borɔfo atworo ne sɛ nyansa ne nimdia a ɔmo hunu yɛ mom bɛfa ne firi KNUST baayɛ no ɔmo hunu ne sɛ baabi ɔde aduru no asi ento baabi ɔmo bɛfa no ne san de ne kɔ hɔ ɛno ne borɔfo atworo de kɔma no ade ne ye hye nipa ni ayɛ saa ya de bia nsori yɛ sɛ Ghana empanimfo a ɔfɔ mu kuti ɔman ne dɔso ɔmo ankasa titi ɔmo mmɔ wirem akɔ yɛ investment sabi pani no anaso onipa no sorry so akwa investment no oti ha yi wako be investment company ye wa adwempa investment company wa ha ye ni ansa na obekwa ko bie na obesan akora nya kokuduro di aba radio ni TV so abebo hu dawro no na chese wunim ne ya wo ye wo nkrata eni ti se me mate se adwempa investment na makwa akoye bi na akire yi mo ankasa Bank of Ghana ye mo adwuma ye mo asede se mo be fa akira hwe se investment company and I say money taking institution we or the mra na ye adwuma no mo anye o e na me na akwakoye akire na meka kire me se oni to me nkrata and intimo agu no me investment ya me kokoye ye no aye meka Bama hwe nkwakora ne mrewa ukuya de bia omo begina finance ministry anim mumfi won omo mua won enti mpanimfo yi ba akɔ de na afei ne yare no ɛbɔ ne to fam pau na owu a ɔde anigye ne firi Ghana ha bi ɛbɛba ɛwɔ tiri so na bank no owu da wotiri so ya o Ghana na me ka so my way on to as a bitterness obi ado ya ne dɔso tina Ghana nko na nimu no Ghana yaw na ɛwɔ man nimu ne dɔso enkrofo di yaw ene yesi esen beto lorry fame aden enkrofo di yawo enije ni o man nim dabi nije ni ha enije ni o man nim afuwe lorry fame atumu nyasem ketwa aden ehin fa ne your man mode ekọ nti yen se ya yimfiri he ya ka ha omo efiri no ofro kwa de omo asem ye mobo tu yi mo Francis tie kunom minim so metumi akom krom biom dia a omaka dan ha omaka dan ha bi di say wono aka wasafo no aka dan because e free akosehwi ni nya senketo ho nore fe no nya senketo nti wono say waka ha yes and 15% is say beto ho kwade 15 15 e also ope dan bi si ha because yes epu ani na bi anwe nti also opa ne bra wa ye akra na onya akra akọfa abusuafo ni bi abeka ho ho wachichire obusua wa ha obusua wa ha sasa asi bi anchiri fun oh David ti bia wuo bia yensi e ka sen Money ben aduane a yentiminto ensuo light bill what ba do dey nka first pa wo kondo bayira ugbowura adwanu akoto me kwa me tie se bayire pa eba enya be ene bayire boy ayeden bayire dem ene bayire ne 25 cities ene nam 30 40 bayire boy se wusia bayire wo kono de pa no abu na nichie dwe no atwam enyo ya ubedi ya so ubedi ya do bibi na ntani rade me say first pa bayire
di by the ni nkyɛn me ponei unya botre no wasensen adwa na wama na yɛ sɛ deɛ ɛhono bi no ɛhono bebree but wo gya no yɛ sɛ deɛ ɛhono no na ɛno ankasa adwodwo ne ho na wonya wo kontomira na sɛ wo nkate a na nkwan bi a wodi adi wade ɛna kono die yɛgye adi ya umpe na odi so deɛ osi gari kura na wobedi a gari yɛtɔ ne sɛn so ne boa yɛ di ɛno ma tutumo gari no ɛno so kura mɔfra yi pɛpɛ paa mutia mɔfra yi akɔnɔ deɛ school fo mɔfra yi ɛsɛ no na ɔmo de kɔ na ɔno nyi gari a ɛno ma ko yɛ dai kyese bibi a boa yɛ den adɛn na gari ɔno no gari na nya price yɛte Ghana ha sɛ gari bua yɛ den na ɛyɛ yɛ de yɛni ade ɛno lo nka 40 wo de bank sɛ fɔm ɛbɛbɔ first na 20 or 25 30 kosia ahyase kosia yi we 12 cedis 10 cedis ɛnɛ 60 wom kosia no pa me pɛ kosia no sɛ wo tɔ ne crate na me saa mo 11 na mo tɔ minimum tɔ 11 no minimum tɔ nti me tɔ ne crate no a ɛnɛ bɛka sɛ kosia kura me ni bi da okwa bedo so wunya sɛ mpanimfo yɛ tua yakɔnɔ deɛ ɛne ɛde te wɔ man yi mu o bible nim so yakubu 42 kwa bedo wunya ɛno no bɛbɛ mu a na kyerɛ sɛ onipa bɔnefoɔ di wɔ man obi anya kantan etimodinfo nipa bɔne tia blog no so na club boys yi bere etimodinfo nipa bɔnefoɔ anwini nipa ho pɛsɛ minkuminya ɔno ankasa ne deɛ ɛna wɔdwen ho because ɔno no timi 20 ɛna anyi si nyina timi tɔ no no kra ɔtɔ bɛn ɔno wɔtɔ di ɔno bɛdɛ ɛna gari buo ntimi ntɔ gari boy na ne yɛ kura mpo ayɛ san pɛ ayi Cerelac yi kura deɛ sɛ yɛgye adi na wɔn baabi a wɔn so keka kɔ yi ani o makɔnɔ deɛ ya trash ye ɛnɛ tin baako 37 cedis makɔnɔ deɛ ne bisu a me kyerɛkyerɛ mu yi ɛnɛ Cerelac yi nka bɛ ba na papa pani mu ɔda 15 cedis sɛ me mayɛ madwen sɛ deɛ me yɛ akwadaa enjoyment ya menya bia ubedi bisi ya menye pani ya wose me ya me enjoy man ya bia nipa so yo me na sisi ayeden no atmani so Cerelac ya atmani so to be ba na koko e mori koko no ẹni ya no ayi se tẹmẹ ti ọnu ma na ja o ye se ya ẹna wudi koko so ẹni chance se ya mori koko no anu asa pe mo jeduro bi aka ho ẹni ya da o ba da be na woche ye be sia wo no ayi se ejege anu sa no omom didi once no didi once no timi ja ye ka bi ya se but serious serious o chroma pressure dey too much o serious serious enti mranti aye be ye betimi asidan ebre ni dura wo besi o se mo ka fa me de no cheche mo re mo aya de o kan ye Messi sma give it asalaja be oh 2017 muana 2017 tem na papa na ba 2017 19 cd one back 19 cds ya de mama 8 years obi anka se entumu nka nipa ho entumu nka nipa ho nse ugusu a obo bra no entumu de beba because price ni ntimi nyina fa akosa entumu beba but margin no brade nyame entumu no margin no brade aya na 25 cedis etimi twam hwim 100 cd na enenam te se 50 cedis 70 cedis just aboso kan for crowd o masem de yenka ho na omo de no yeso ebia kokobisa se ade yi yeto ne sen o se o ebia yeto ne 1000 Ghana o se me ba me fa me fasika me ka mu o be ba no mo se o da bi atwam baba faso etimi nim se mo tia di sika no Ghana ha ya bradinam o da mo na di no ni afra 24 moi 2024 number
plate card do say no hunu no dan ha untumi talk car o kra dia ba Ghana ha ebeka ho me a o hye ma 2024 cars ya enena mo dan ha obetimi ya umia wani obetimi akan enso nka yewura afufufuro mu no obi ade ne ka etwen ene wo hia ha 2022 24 but ene ewe he na isi anwe ka owners no kro bi park o mo ka so was on the boss and can you na ebi wonu kro nya na ebi fu abagidi nyina because so say bibi kura say o ka no ho na wo kwa akoya spare parts no ye ka kire wa ye mehyew ene tete ho park o mo ka so esi ho ene opani bi nsusu se yemfa sti ama no se sti an ye de man no abeye ni yo said minim wo ye de be ye na asem ye mo di sti an ma na ma wo de mo akɔhye di chi mo awiewie mo say ne say de car no opani ni twi no adɔ ne kon nti ɔno nso ba obagi akɔwiewie yen kora nti first year ne ma me nkyerɛkyerɛ mu a ne ye kyerɛkyerɛ mu a kyerɛ wo ɔbo ba nkɔfo no akasa we akasa ɔbo ba me kyerɛkyerɛ that's because yes sabio onipa nanumu asɛm ɛne ɛde ebu na ten de bia ye kasa onyankopɔn ye nhunu ne da but den ye kasa ye making reference to ene nsɛm o keka ye nenam ayifu yi so ene ye nyina ye ka bi nti onipa a ɔno no bɛka kyerɛ wo sɛ obi ato fem go buom 9% asa saa 9% na all kano na ye tumu de free 3 cedis e de akɔ 4 cedis eno say oh I don't know timu odin sa we maka chemo so won nipa ho we nipa boni ni amamu no nimu ye we ti ya bon competent ni aka ni asre ha entimu mfa ma yen ono no firi so no na fengo no ejina sen ena akoto abaako a opanini firi so no etie no eno ne ye to no gallon baako ene gallon baako ne ye to na kotoa gallon baako bo no ene akotoa baako no omoto no o na ada yen o nyo otrofo o monchen ne obeyi no kra wabon o de sentumu beba kra no ani kwa entumu beba ngo se yebum entumu beba enye se yebum tumu ne de too much o ya tutumu inso usika woje we income yentumu debi ene say omo operate media stations media houses ebe kan no kra kire wa yenim media house bi a 7 months nie yentua omoka enye boss na ni tirimu odin o sika na ewe he sika ni na baabi omo ayetumi ti omoka no so omo sika e de ma omo ne te se wo singlet anomanum tayo oji si fo oji a wunsi fo kura na ensamanfo no agene kwam enti abraba ya egbe nyina ya de no obesi obi a de no sala amamu ni bon wa ho me kase baako amabu aju amamu ni bon to obi a de sa taxi driver ono no eje change ta na ni ase e koma na kalipo na na ma kalipo ye mahama yi paboni ni o we kumyen yo ene asemo kan se so opanini ko gina ba bia ka se emfasti ane ma no a obi di ni dwuma ene driver ni asumbie passenger nso ni asumbie serious ene ye nyina tete ho ne akan anu atum wuhia MPP ni e hye ne ho they say MPP fo bebre na atori mumu omo omani ewu MPP fo bebre ni ewu omani ewu ma ontimi nkyerɛkyerɛ mu enti bi mu kwa de say omani aya aka yeso ye de betra ha no ye be kaka mo kakalization na we me dia kora ne say nyina ka opetu mi die entumu no na me ka say obi a opretumi be ka say ene ma bo
time ananado be kan say dokono ne board ne yeto ne say 1 cedi na yeto dokono 1 cedi nanado say de enti ne yeto dokono 1 cedi ene yeto dokono say wey dokon o say 3 cedi ne 4 cedi oh yeah important mo hade yeah important mo hade humo bru ntie bia but concran dokono uko gina dokono ho enchi na me yeto ne say aha na enchi na mana ha ne ho nyina na ka okra ne boy ya na ne boy ye de okra che form ya ya na enwanwa hu nse obekọ kumase no enchi na mbo afu kumase yes enam bo afu enso epon dio first no mimi ko gina dokono ho a misika ye 5 cedis to bibia bi obaji nkuruma kakra no ma je kakra enchi nam dokono 85 cedis no sa time no ne to dokono no ye wo 1 cedi wo mu ye wo 150 pesos e wo mu na 150 pesos ne ye to bo wa obemu ni ahwe intina ne oje sa ye kware ne ye pe nti woje 1 cedi 50 pesos ni mienu because e buraduane no o taya e betimi ateki the whole day ni nyina nti wo ma mienu no so wo ye temptation no na wa man wabubu wani a kire na ma na ma wonche na 1 cedi na ebia nkuruma no ma 50 pesos bi e dia ya ade uwia wo de 50 pesos no wanya mu 20 e dia ko bo nsu aguso wona na mo ha pintin apia water 20 pesos na me ka kire wo enne era we bi amamma amamu ni so dia beduro bi amamma amamu ni so dia beduro e hye ye nyina hu e no kra ntumi nka e na e wo yen aden ye odanfo de ye to ya mama MPP ene ye ne ene ye ne be e hye ye ho ene ye kan de bla ni o ma so omo abie provision ayi no kan ya no ma sem ye mobo omo so de no tutumu no provision drink bia metanom pa oh na how you say when you drink oh na nza mitimi num bia mi sia vitamin ka hwe nanim din no so hwe manim mi si ko ni ono si ko ni na famie na dia mitimi me so waka shop ha wo nya papa boni ni waka shop vitamin ki ni ki no na no pa wi anwumre ogbo apintin ni ani ndro wom ozo mu ya ni ba ku bi kura so ba ya you first body yesu so nkwara de ne cham ezra kama ene you fresh de ne boy aye den so ya ne boy aye den papa ma bi anu anu no ya mitimi bi akono de matua me ehihie ho matua me na ro na me ni ayifu bi ko hia na me kan say de me kan na me se ya asemu we am say ya asemu wo betena mo radio ni so ya monka monka no kure ya asemu inti ya no isi omo say ayi transport minister sorry na o me dey fair no on block no sorry akwa because say hwe ayi e free aha concran omo se ka ketwa e 62 no nkran kwa so ka ketwa se me e hwa na ye ko ka ketwa ye 62 ena ka kese ni 60 Ghana enti wo kɔ no ba no eye 120 Ghana cedis eno no ye se wo kɔ nkran yo se wo koduru nkran ho na wo kɔ ba bi wo beto aso ewrade enti mimi koduru kaneshi ho no mo ampa mi duru circle na masi ni mato aso kɔ minungwa ene e free eyi ofre ne sen circle ekonungwa udi agrobetu ya be 12 cedis ede ne eje and so first if you say ko nungwa na 3 cedis ebi kwa na 250 pesos but ene udi agrobetu ya 12 Ghana cedis ede na asi ede be na asi Ghana ha ade ye ni mpanimfo e manage bibi ama yen ana de na ekoso omada safu esi ansanto omo so ni ebesi usu anke ya nche oma de maye yen danye afei de mo so mokoto funda ka be wie yen atirimoden se adan atire bia wo se mo ye nyina sugu wo mo so the pain the torture atire bia e ba radio so se ya wo se mo ye nyina bobna
said a mammy ne kan yen would dear grass me sugu so no so I was to be in sugu amusu ayo enye easy o said the sum me when near si sum bobna don't want to form assemble na ba wo simpanimfu pesu mu kuyen no mu je mani so now yazuma enye easy na duro bu omo ya rekoto duro ne bu omo te aduane abedi akwa num so ne boarding ensuo bu nsuo akura janan what did you so kra ho asem nya asem yes anjo no kra say ya tutum aden nanado ni mpanifo na aden afia yesusu kan yango ebi pese obo bele gu amoso o say mpese osungu amoso osusu afia de ni su nje da nya yi sa ni su anu nkeka ono be ma me mfantini no so dia gura me suegu ni do yansi amfansi yanchia eti amfansi ni yanchia pi ni yanso yenya ne kaje bi ọmọ ẹni mu ọdín papa ajé di ọgbọ kúrọ nínú ọbẹ kákyerẹ ọsẹ di ẹ kẹyìn ẹmu ọdín papa manwe ọmọ ẹbí ẹnam tilapia kane na me life private hospitals egu private hospitals no egu because insurance no you know enko sa enko enano yesi omo so matua ma chomo boa akohie so mo boa mo kan tell Dr. Edacosta Doctor the body your boy me se obowa sre trust ma kan ya ro boa se o matua claims no abeduru match obowa ntia se se nso de ntro no omo she that dress ne pa body spray ne powder enya ne yekeka ma maami so aye ne akono a wokeka bi Professor Jinana so me di ntro na yakono a ma ono so ka ne simple ya na ne ye homra ne yemra meto aso mfa ma obusia Adwo we just many who dance and medjo man for blopa. Me tre hunchu capsules. Abada why maka na be kaya ni. Hunchu capsules e wo hon mo a. Entre ma prostate enye kese me hawo. Omanfo amojo so tentem. Mo amojo so a ne mo yam ya. Anase mo ntimi nyonso kra. Wojo so ne mo hihye no. Obo ana Johnson no kra mu apan bienu na ya bese no ho. Obi so hon mo a. Johnson de tenten wan kan ho kra na ya Johnson gu no ho. Ebi so Johnson no kra etwetwesi. Sa ma ne hunu woni mo nyina. Ehu muaye ene hunchu capsules. Me nua no ma. Ya ma ne hunu ba ko ye fichi kuro mu nsam. Na me sei. Araba bazen pills ageme pa. Enti me kan forma mo. Sa wo kwa fichira. Wa ya sitimi hwe wo sa na wo ho meti. Eto da bia emoja ntimi ba pi dodo. Ana kra se bia na twetwesi. Ebi so kwa de emakra. Emoja ntimi nu mu afusa na yie. Eto da wo kwa mpo no sa no ho kani be hia. Wo enu ne afichi kuro mu ha wo nkaye ni nyina. Eho adro. Ani Araba bazen pills. Araba bazen. Ena be ma wa your best man na opese wo ye no. Odan call LB Amuafo. The Netwumesi. Kennedy Drugstore. Well Green Pharmacy. Mama Doris wa Asenfosu. Francis Mesa wa Asenfosu. Frank and Doctor Pharmacy wa Esekuba Odobem Brakwa. Anabu to afro Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. Oh, you are. Question Brody Bessie. There you are. Yes. Ahenkan 93.3 FM. Osia dear yo. Yes, yeah. Yo. Ahenkan Intertown Soccer Fiesta. A Basel live. 3rd day of August 2024. Achimbatabi is the venue for attraction. Me say, nipa beba papa. Afeti. Participating teams no. Achimbatabi. Achimbieni. Achim Asene. Achim Abuabo. Achimu Dan Kwanta. Achim Nyamebechere. And Achim Gaha. Now nim first match at form no. Achim Batabi ane Achim Bieni. Achim Asene ane Achim Nyamebechere. Achim Dan Kwanta ane Achim Abuabo. Gaha. Egna standby. Now nim Kempon Football Academy at Scout. Ababa replace on modern ball kosro. Utriya ya una ukron. A year exhibition of football talent on the 3rd day of August 2024. Ewo Achim Batabi. Nana Batabi he ane ne dom. Edo menunyam ababa tayechi. DC Honorable Alex Inkum. Honorable Kwame Abuaji AK Oluwa MP for Asani Manso across Abato Petraso. Me say Edano Ampa Bega. Manaji trophy no. E Achim Bieni anaza Achim Batabi. Achim Abawa som sekwa. Dabi eben Achim Dan Kwanta na eje. Achim Nyamebechere ene Achim Gaha. Me say obia nyo obia. Fixtures ninti ye bewu do ye kiko no aben our ball bom. Bra. Ni enyi skills. Ahenkan 93.3 FM. Ababa Curtain Razor. Udia nka Kwame Abua. Position number 7. Me book carbon na. Eye go. Sponsors Akunfi Roofing Systems. Dan Wook Enterprise. NG Bakery.
Bakery, a Pano Show, J.A. Bani Company Limited, Buying 20 Disinfectant, Wadia Jibebia, a 3rd of August 2024, Empire Asia, our Achim Batebi, we a Intertowns Soccer Fiesta, about Hey, Efia, you watch papa. Bra, Nancy, Yadia me yade, and you don't for being a chair me, kumi about here, and Casabre, a dibone. I don't know, I can't want to be Anna. Bia. Kumi about tea, dear, a bois, Emma, and Quamo in Pedium, Jan Nasu ye, Nesenia, Modin, Equity, and Rahudua, a winnie pedium. A tea bag, and a pebia, we back with the two so shemwa, military bears do ecosidum and terminal, now one nom, and ran so sad, but what did we are Wokoda? And if I do pee, and I know Kumi about tea, be, I would you want dance here, or how would be Elni Pedium, Kumi about tea, a bay if you are Shannon so say, or Barpin for, or be on Makoda for, and now without in Frisha, a dudia, a dray won't me and numbi. Ubenya, Kumi about tea, a biato, I will be our tone row, I would. Kumi Herbal Tea, yes, Sumo Herbal Center, and San Juma. Dr. Paul Kumi Minta, the Dasuyano. Obetimi Afreno, it was 0248 716402, 0248 716402, and 0503 785656, 0503 785656. Kumi Herbal Tea, a immune system support. FDA, AJ, a ready and atom. Ohumkan afashano adru hobium afie ohumkan afashano yesonko ne sonko a eye ne se eni yewura osagifo amoatiofo pani oche emfiri hyaduo nunu mu obetrofo pani adwakase ne so ahia pepepe ne santi ehyehyaya achiame edi agu akwan mu ene didi sui yankopon ye adomdom ye ya 16th July e branda edi animu yi na nanom beko akwambo anopa no nwotwe ade achi wukuada esukufo nyina beto santen akọ ofo pani fie akọma yewura osagifo amoatiofo pani Afrisiapa asanso achenija the fiada so 19th July 2024 a live band music ewo esekese so e brand ye anwumre nonson ade chememenda 20th July 2024 saadanu na ye ohumkan adwabo kese no yewura osagifo amoatiofo pani ebetra esekese so aba ocheman ne Ghana man ato santen abema yewura osagifo Afrisiapa e brand ye anopa nondubrim ne santi ye to safre ocheman ma ene Ghana man manyina se munya mo tue yemfa odoni ahokeka sonko enko chebi ne yenya enko di ohunkan afahye no ocheman chiase o ocheman chiase ocheman yenhwa ma no nsai one day no be 2 days one day only one day no be 3 days Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM meba choyera se watwen yen na yakoje enkrato aba yetwa so wa ha na ye de aka nyina nso so ede amawo dwumadi a wutie no edin eda so ene maache na maache ni mu no nokora chiame obuwo ba ofori amanfo ena ya na wotena adwamu a odi dwumadi no ho chiame ede emawo enti etena asise ya na nkontompo aso ayehye papa onyame adom ye de akukuduro behwe wani mu aka nokora ne de akyerewo oman no nti enya ni amoho nsem but ye kan reality empanifo no bibiri no ade ya out of touch ye ka se obi ye out of touch a o take decision ya ahwe reaction se eba enti na no se ye so mo de li bi akwakoto parliament li ne de ba asem ne womu a ebria ye womu yi a hwe baby omo ama oman no awiewie si amo akoni adu asetena mu aye din untimi ntohwe enkane abo okosoro ensuo bu okosoro lore fe boarding aduane a wotadie bibia boarding ene na anije sebne se ahokyere no aye kan no e kan obia enti se wo ye driver ni na ye kan pp asem na se wo se how die enti na ye kan pp asem a wonso betofu o e atum eti wonso fa ka wo ye passenger ye kan pp asem wonso me ye nka ya tufu omu no driver no so beto lorry fame we be kan nti ekuro behu bo ha behunu ye nyina ya timbi country broke country no broke we are there inside sabe okonfo bone otena kurom se oman ni kuro nse ya
Ye nyina ye gum. Ya tim. Enti mo a ye ka no kore no a na mo ho yira mo no. Ubeto nsu anom. Mensu meto bi anom. Ubeforo ka ye nya nto ka yi. Wo mo ka ye nso ye lorry fare. Wo mo tum ye betua. Ye nyina nso betua no pepepepepepepe. Fi wo no mo tum a ye nyina ye betua no pepepepepe. Enti ye ka no kore na kire no wubufu a. Ye se ye bi na ata na wa ata na bi na wa. Amanga adwan na yamfa ensem no ne aka mfa ntoa so mfa ma ye bisa no pai se emrahye bedwam enkrofo ahyase enkomodie bi ahyase ebim se han obu ho no mo a owa amanone opese oba begina se emrahye bedwani e wo se yetimi ma ne kwan na oba begina enkomodie we aye bebre ye bisa no pai se Ghana ba bia ye gina no ye duru ho ana se yenya enduru ho enomo yenkwa ahoma ne so na ye ni owura Clement Akolo on a communication officer dema Parliamentary Network Africa. Ye no enkonko twetwe enkomo ye route ye nka Ahenkan FM suni ma che. Me jo so me ya. Aboko de. Ya me adom. Ye de radia sia no pa de ba wo nchen a enkomodie bi ahyase efi ase kora ache na kame akwese asanma ne humu so ani ntina ye nsoso ye pese ye gi adwenkyere de fa ho no ebiri mu kyerɛ sɛ dual citizen fo ya no mo pese mo ba be pre emrahye bedwam dibre ni bi no ɛwɔ sɛ ye mo mo kwan na wo mo ye ɛno ne ye bisa sɛ baabi a yaduru so ɔman no ɛbra so sɛ wɔ sɛ ye siesie ye constitution ne fa baabi a ɛkasa no na ɛma mo kwan anaasɛ senate Yo, me that's it. We are sure that but because of the private members bill now, Honorable Kennedy of Denya, as a parliament. Yes. Now that bill, no, I was considering stage. But the woman said, almost I said, sometime in you, Constitutional Article 8, any Article 92 or 94, no. Dual citizens. Sir, almost holding from public offices. Now, yeah, it's discriminatory because some convert a lot of positions to back it. Say, diaspora for, and I say, contribution, most of the time, the Bank of Ghana can. But me can say about $2 billion, $4 billion in Yama. I am a vocal I hear about $3 billion. It's an idea also Emma Ghana it's in almost here. Thank you for the any idea a Timibua. Now, say, almost say, now. Diaspora for so about the political parties no more mujani nyama almost the musical boamo that is no one catano yeah more point and more 80 man be but the almost kind of say osha almost ye final ama all the public offices except for the presidency and then the vice presidency now me who say about to the extent that we come back this kind of positions for other public offices, including the IGP, any cabinet offices, so why should we exclude the office of the member of parliament? Once the door is being opened for all these people, and we are considering the world global wealth, then there's no need for us to prevent people from holding offices and become members of parliament for their for Ghana. Because of this particular benefit I can say everyone in the normal technology technology in Yama, no make media bow other sectors. Then in Russia I share
ɛbɛhyɛ bɛdɛfie no, it means that that nkurɔfoɔ no so wɔ experience no a ɔmbɛtumi de aboa yɛ mmerɛ a ɛhyɛ no. They say ɔmahu nneɛma bebree wɔ outside a ɔmbɛtumi ama no aboa yɛ. Because most of the time no sɛ yɛ committees ɛyɛ mmerɛ bi a what they do is they go and look for best known practices across the world. People say committee for no to find Akoibia, the UK. Come over here, say, Nimbia, some particular area of law, you know, as the saying, no more Kakusia, Niama. Say, well, Ghana for almost that, Omo, Aji, the Biaka, here, or one. And they say, Omo, the Banamo, the boy, and more. I think a record young again, I say, Jabba. If that is the argument here, then we think that it will be beneficial to Ghana to allow members of parliament to hold citizens and also the members of parliament. Look, I say, and say, the body are efforts I've been not constrained. More proposed Yama Ebeche Munise. Many panel, he was a brown citizen from Canada. You know, or renounced and Sana. Like argument to the end, he renounced before or not. I think that you kind of need to say, because of today's global state of now. And then I'm supposed to say, members of parliament. But a bit more argument, ama so ban say, what about omo allegiance to a mind no? Because in the case of Otoado Crampo, for example, Otimi Ghana for him catch in pain, so on the obechu Germany every day over Ghana. And one more allegiance, no, how can we trust them on that? Okay, that argument, it's not in the sense that even holy Ghanaians and Ghanaian status, they say one thing. Ghanaians, they don't hold any allegiance to anybody. They say one thing because of maybe some condition or from at a particular time. It's I know I would say it's off the top kind of decision. Because I'm saying, you value citizenship of I'm going to almost Dutch passport, you know, yes, over a PhD in Ghana. It's neither here nor there because the point I'm making is that even the citizens are citizens of Ghana. Sometimes they say things that are unbecoming of a citizen. It's in say that person, if his qualification is there or a Ghanaian engineer, public officer, and you know they call public office, it's not in tandem with a human man, but because he qualifies as full Ghanaian, the demand is okay. The point I'm making is that what do we want? Is it Indiana Nipano one? And now I said, is it Nipano Nipano? And now I said, status, and the Unia. So do I have your status, but Indiana only be. What the Adena man, a human who don't even yet. Today's world of global citizenship, I think that we shouldn't dwell too much. And as I am far, we need to those kind of things also. But we should open up and ensure that what is more important to us, we are able to take advantage of it. Okay, all right. And to Momone dear, Muhunu say a very good conversation. I was entertaining. Namum, yes, scrutinizing ye near her say, your decision you be taking about buying, Anna. That so we should scrutinize it well. Scrutinize it well and make sure that we are taking the right decisions because the year there.
the only seeking they are seeking to, or the only public office they are seeking to exempt, the public of the position of the president and the vice president. And these are very sensitive positions. But going forward, some people will even say that because only I qualify to, as a black citizen, be a member of parliament. Then I must as well qualify for the position of the president. But that one, when we come to the bridge, we'll cross it because those two positions, some of us think that it's a very sensitive position. It's everybody is always a member of parliament, and you won't want to take the decision. But the way a president, both such a very, very, very powerful position now. If your allegiance is not really checked, now, obey you, but someone not the age now, so those ones again, I'll bet to keep on that. But the African again, I think that we can work on it. Okay, my final question would be: there is this another school of thought. Almost so, almost the bemuni say ye ma kwan say diasporans for no be to me about be prebi dual citizen for be to me about be prebi sa monetization already ye can want some say vigorously efficient arrogantly no say ye san ma boga for you kwan ya say no mo di sika na e ba be say bibia akura o ana as I said, as I say, the laws now outside this country now, it prevents the monetization of politics. Well, we shouldn't use this as a point to deprive ourselves of the wealth of knowledge and experience the diaspora that we can explore. How do we tighten our laws? Well, the laws now effectively the funding of political parties, the transparency of political campaigns. This animal. If we are able to do that, then Ghana is a who sanitize it. Already, they fund it from outside. They fund it. So how do we ensure that the funding is properly done? Set a better accountability level. Set a better. You don't have to bribe or refuse people's votes. What are the measures? The better then they are preventing those things and to discourage people from doing it. But if we don't do that, we say, this is a school of thought which will prevent the year. And the one here, the only price we give you. The only issue price is because the number of the so that's the point I want to make about that. Okay. Yerama, na senior things here and with TB any best about when she be now at Daroma said your mind why any sir. That's no pay. All right. You Clement Akolo or your communications officer. Parliamentary Network Africa near the Quatrin and Comono. That is the news and the Awakwa fan como wing na the Abani Achim Swedru Mrashebeni. Unubunyan for Kennedy or saying Yako or no na or person was sponsor private member bill at the echo a year parliament namping for him na yamma and Crawford woman on in so quine or pursue Bigina MP or bet me about Biginebi and a whole lot of things. I feel and common shall see I gusu edi inti on one casanso or cofa and assemble yeno. Every nimu yen second when anybody in come, but in the meantime, my young fast dama Akim State University College. Akim State University College is coming country say one more edge 2024-2025 academic year. One more year addition for 20 fresh students na momra me peke mo forms na munya ekwan kase ni nsua de e wo ho
ukra SSC wasi ABC ana me no ka say kra no o final year SHS a o hwe animu nsem be kɔtwero na mo results aba nso betumi abepeke forms no na wahwe animu se beba HND holders ni diploma holders no me pa cha mo nso mo betumi aba ye top up ewe yen ho no mo 2-year top up programs no so koso ye professional programs bi no nso ye wo ho ICA Ghana ye ACCA CIB CIMA and ye can ho bebre mature students no so ye hwem animu 25 years and above no mo nso betumi aba na maba besua de obu ono mo so onhia onimba bia ne wasi results and say SSC results no wo mature student ne de o ba wasi results so SSC results so ebia hu nhia o de ane say obetro de friend say mature entrance exams o pass ya eno ano no me pa cho ya ye nhyehyɛ no sane be ya emfa ho ne adwuma a wo ye still obetumi aba besua de wo Akim State University College your weekend school and as a class ewo ho eno ne ye memene da ne kwasiada anopa kosi anwumre ye kyeremade dika lectures koso eninti auto nsafra o sebra KNUST ena ye affiliate won eninti se oba Akim State University College ya wasua wade nyina awie mfie miensa mfie nan mfie yi de wo ho no wasua ni nyina awie no eye KNUST ena be ma wo abodin krata Akim State University no me pa cho sebra baby a obeda o konkran ya atwamene bo ne de betu tiri so na so ba ha ebo ne da fom enu achi watetetete ne niema so se ne be ya obi a enso so ensa betumi aka nwomesua ho nimde no ebi o pese o to forms na o be visit your website no www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh no akopeke wo forms no ho no afele ne kama o hwe ya chi kwan so aye wa chema sene ne odan kwantempoin so asene amusie ho no mo a na wo behunu yen me pa cha obebiri ye programs ye no na eto aso yi enti se ofa business programs na ye wo BSc accounting yawo BSc marketing, BSc banking and finance, BSc human resource management, engineering programs and so BSc electrical and also electronics engineering, BSc computer science. Akim State si en kanche say kwan no da ho. Wo school fees no so da form. Wo den hyehyɛ de aba betua ne kakra kopim say semester no ebe ende no na watua wie. Discipline, excellence and development. The greatest name in university education, Akim State University College. Young friend penny 0558 633957 0558 633957 and 0207 163787. Young friends are number in 1 year. Swear. If you want to call OD Media Network, ODI Electronics, TV, fridge, air conditioner, washing machine, rice cooker. Say a blender, kettle, microwave near kahon, ni nyina kwa on sabe kabi. Se wukura usika na wokoto ni pik nkran ya hallelujah. Se wa ho boanson ya, ukotie bo na no atua fa. E fa no ni ache mbosome miensa. Na wotwe bia betua kakra wani beba won so no atua wie. Eni nti wutie me na woye asori bi teacher for, nurse for, wo mo epam ade ma ne mema adwadifo ma ne mema mechanics for no wo mo akaka ho nyina no. Ubi amfre ni nkyere ho no mo na onsanka ho de enkwantanum MTTD ye no me di enimhwe MTTD ye Ghana Police Service no wo mo nkrabata MTTD mpotem ho no a ye ne won na edi enimhwe 0539 500514 0539 500514 number abe freni ajo so na afi yetumi aboa Afrakoma Community Hospital so ese nkanche osama sama ni wo mubutuo odihie bi yade odi no atwa ho hatwa yaresa ne ma na wa woso de na konkran ama saman emfidia ye de hwe nipaduanum efiri ne trisu kosi ne na ase ne nyina ebi ewo Afrakoma Community Hospital nurses ne doctors ne wo ho no midwives fo ne wo nipa ho abotre omo be boa hwew ama nia opebia no nsa atumi aka ye services no OPD lab theater eno na ye operation ahodo no
labor ward no so awo kan wodofuo bi anade na ba children's ward nso so saa ekoso ho no mo a ye beboa wo ade ba ko ne se etwo hernia ene wobetimi age doctor fo no wo ho na di pa Ghana Health Service any Ministry of Health abo ma ba so see ye ba na etwo yi a Afrakuma Community Hospital oni atipen 0597 005963 0597005963 ama samane yewo ti wudru stadium junction a na wabisa mpanimfo ewo ho so me kɔ Afrakuma Community Hospital omde wo bɛkɔ na yakwa hwew ye bɛkɔ ahoma no so na ye ne owura Paul Nana Kwabena Abrampa Mensa oye senior programs officer edema Ghana Center for Democratic Development CDD ye ne no ekwa akɔbɔ enkomo ye ra wote yen kan FM so ni machi na umpu mbɔkɔ de mi adom yen so ye ho ye pa anopa de wadaro ma ye ba wonan so a ye nante sie etuawa ye bisa se die nti na aye dendenden dia ama amanyofo se wo munya tumi a de ye nyina ya adwen akɔ bankurum eye National Development Planning Commission adwempa wo de aba ene agina omo asie se bia ya maye ho mfie du mfie nan ne epese ye nie saa wo mo nhyehyeye ne ya na wo mo mfa nya adwuma wadaroma me fa ko nya so ntia etie fo mu tie wa ho man su nyina se abia na nya na wa bole so fan wo o mu ha ye tu amanyeku a omo ye adwuma different obia wo adwuma o ye na eku a isipo a o hye ye mpuntuo ho ntotoye development planning the National Development Planning Commission ye wo ekitu for da no a omo de mpuntuo ho hye nyina ba from bottom up ye medium term development plan ma assembly bia interpretation bia se how I want important mo ye tinti ni nye bunkrata so ne dia ba regional coordinating council ye kan ni na bo abia national plan in the south side the no corner enke plan na responding to specific challenges that what ye precious ni na in the fa achimansa district omu ayomu die omu ahe hawo wo se eye twa ho die ho nsem se ye nsi ho nsem se ye nkani ho nsem se ya kwan ho nsem no mo ti do krata so na this is what is saying na ayomu die na aka bo mi enya regional plan na region ni na aka omu die aguma ba na enya national plan in nkani this plan no so a nkani mpuntu be respond to specific targets and our challenges o man for no be agum krata so dia bre NDPC but say o kan no enam politics of expedience popularity enam sa manyefo no pray mi na maye we mi na me je kon kan mi na maye we so ba sha ye politics of them no ye nka se Ghana ye bibi ye se Mahama ye bibi ofo ye bibi when saying ekufo do ye bibi that ye kano and you be a preset obey bibi different my idea of only dia so than say you better respond to national talent and no any how or so keseminia wadaroma o eno no yentumi emfa nhye ye mra ni mu baabi se amanyuku bi ebeba aban mu no e wo se de oman ne pe ene ye hye ne kete se wonye mayen yentumi minia ya I think 2012 there was a round table discussion on this saying in Swahili movement the content of the pathway is a uniform development plan. Meaning that concept by because after realizing unfinished and uncompleted projects too much. A bendia pathway that the linear task they were there to go. And I established so much because of the that time not only the education changes ever. We see them for 4 years, we see them for 3 years. In my civil society organization, couple of say, and here, a very good thing, you know, about your 4 years to cool, any young punch your own no, ever graph of press. In the young monk, quite Emma Williams, got a medium crown of a experiment. Then 2 years, then 3 years, then 4 year police. Now, second, so a home baby, say a year, a time a change in view. In the year round table, no, they fuck me a boy in an effect. Yema National Development Planning Commission and yet so institutional of a fashion out development agenda. In the 10-year development plan, we are facing to be a 4 years.
And now 12 years development plan, and you have to do 4 years, 4 years. If it's about 4 years, you are not bringing any new project. You are bringing your policies, your ideology, the formata, the nation idea to see obey, and fine pay and others to obey, and idea contribution to obey. The funny say a practice is agriculture. They in idea to say the very state farms are sugar plantation, the best funny cocoa by the next 12 years, if you see maybe a 55,000 acres of cocoa farm, if you see maybe a palm oil, if you see the effect the a worker, and who NDC, who MP, who CPC. In these 4 years are over, you need to additional a war agriculture. Time is what it means. A campaign of a boy now 4 years, no, and 10 now. So that should be the format. The fair education area in the next 12 years, the expect a school under 3. They expect every child in the country be in school. They expect science, every dominant. The near policy you are who MP, who NDC. I need to admit a campaign of survey. Tana is force of fun of the receipt next, the entire side is watching any human. Now, how we break it say, a certain year, did you why here as you all the consensus there now? A MPC manifesto, NDC manifesto, in Ibakumwa. A typical example in the year of 2019. Someone Afro-barometer data actually amount 4%. One hour for Bayi MMDC. Even though not a moment of political line. And I know what the map say. Young Santos and Yen University at what. And only on policies back count, the policies back count will be a referendum. We may what you see. You need to come on NDC 1 people. It got to a point that NPP campaign is a on agenda. No, NDC issue statements. So what the council move from that assignment and pay the constitution. No one government can do the thing because it needs a majority approval. And nothing of that agenda and anchor. I'm just giving you one example. As to stress how a woman say in a development on manifesto than having a national agenda. It's my final question. Yena Yahun or how no? Yasan so who can ever fast way be see no. Ya bear Danny at the Ayuma. I know the roundtable agenda na control na yem political for 2013. The guy is here and say your institution papa National Development Committee in fact so could be assembly their guideline in every 4 years. This could be our medium-term development plan, out of which they fashion out the annual action plan. Indeed, they can be through common funds, internal generated funds, and they follow fund now. And can you say a catchy? But and now say you follow your plan. Not part of the minister even if the money is there, the common fund never agenda is catchy. The better will be in the most intense, let this is not for one action plan making it. Then you follow instruction at a common fund next. The solution in is one. I say you go back to the drawing board. Now elect chief executive so that political parties cannot manipulate them. 2. A CHI National Development Commission NDC. Now we have sole institutional developing long-term development plans. We are placing it into phase. Not part of the subscribe another one working within that plan. Yes, animal may do we are. You see, the experiment play here with manifestos, it is a solution. Inti san babi sima sema na mi bisa ne so. Unse ye hunu we wasi ye we wasi ye we. Hwan na o me aye saa de no. National commitment. Nipa ba ko ntumi nye. But say yi opani ye won crofo a ya hye da to aba ma wo mo no mu gina ya na mu aye saa de nyina o. Meme wa ha yi de wo keken ade e be boa nti nka mi nya ya na nka ye de ye adwuma but me ne den. When I make up a national commitment, say fortunately, your private members' motion, I was near Multidia Court Parliament. And I already let up in the Airport Development Planning Commission, or what that. In the say, national, say, civil society, say, anything, Council of State, say, journalists, the Cabo Mayo, so you move that idea, no. Now you have fun of build of consensus, now you have pushy agenda, no money by Embra. Say, it's been the would develop a manifesto as a National Development Planning Commission agenda. No, the moon offer manifesto free. Now, we could develop 1 village, 1 dam, when it's saying 1 constituency, 1 million.
One. If that is not the agenda of the nation, you can't develop it. All that you can develop is develop a response to existing commitment and other manifesto and other agenda nation. If you move that agenda. Irama, you're not seeing fancy a BB and Bessan about champion. Abusia yani ora Paul Nana Kwabena Aburampa Mensa or a senior programs officer, Ghana Center for Democratic Development, CDD Ghana. And yere ne kotwetwe en komono na fei yemfa sedane bi nso Emma Pepiasiam Pedu Enterprise ye wukura yemu so okode ne ne ma ene wo boa yen saa osi yen kan kire se wo pedensi hu aka de free cement kosi iron rods nchense de bodan so binding wires ya na se wire mesh head pan na ode ne ye block machine na wo pe ukọ no mo ya de awonsa ebetumi aka ni nyina ebi afei owo eye fidi a editwa blocks no wo ho nti upese okọ high a eno so betumi akọ high beboa opa solid na hollow free 4 copy 6 inches no ni nyina ya de owo bi supply enwia bo na quarry dust yen copy Piasiam Pedu Enterprise no mo aye ne ye wo cars akese wo ho eni nti uto ne ma ni wie na wo se edi koja wantempa so ne edi akwakoja na aboa wo kama odan aboa Kim State Junction ubehunu no wo ho sanso ena Jubilee Hospital nchen ho ubehunu no Enkwantanim New Market wane Frimpong Enterprise adwumawura semenhia ena edi animhwe achim suaduro kwantempon so wane apiani junction achiase wo wahwene ase yemfrɛ adwumawura Pepiasiam Pedu mum miwia ba adwumawura so nyabotre yemfrɛ no 0244166937 0244166937 ena 0208299115 ofre sa number we ya ade eja Frimpong eja Mpedu obeje so no aboa wo mame nko Frimpong so ntentem se ne wo twirem no entimate asim Frimpong Enterprise ya no pay wano nso ekura yemu provisions na wo pe no se bia wo ankasa na wo to ede akogu efie no adi nkakra so se ne ya ne etwa ne akwakoso ne ede begu ni adi nkakra eya amonye ne saa because baby ankrofo ne do oman ne duro no oya matwadi a asembeto enti nyame wa adom na wunya kwense kakra no akọ Frimpong ho no akọsoa na ade abegu ho na wudi ni kakra oye ni saa oye ni nyina we kakra ebu on mabe na wotwi mienu kra na wunyi sika se wode tade because e wo fi a wudi ni kakra yenye ni saa na mo ayen because baby ankrofo no apegu oman ne duro no wa mfa plans ne saa ne ma na enwurewure mu a wa hwe ya obehima tafre imu odin imu oya na nso makonim adaworo ma no Frimpong Enterprise adwumawura semenhia ne de ma no enyo ono ereja oba be free yen wo impotemo ha senka asem ato yen yo nti ye call sa no a se ne asikire milo wo de no eye otu bi se de na wo pe wo kwa wo nsa be kan nyina watete bo no so kama biscuit ne so saa samina ye di dwade ni nyina wo ko ho nsa be ka bi nkwada ni books wo ko ho nsa be ka bi sanitary pass enu achi se ye diapers bi ni nyina da wo ko nsa be ka bi wuyi no de si nchen a enku e de srei ye wo solid ne liquid ne ken ka ho ni nyina da wo ko nsa be ka bi wo hono na aboa wo odi enu nsu si nchen a oto nsuo na drinks ene ti dwumadie bi na wo ye no krokrokro bi a wo pese osom ahoho me patcho no nso wo ko drinks ni nsuo no nsa be ka bi wuyi no de si nchen a o san so ewo electrical shop eno no friend say adwumawura electrical shop no eno no Liberty Lane no ho a wani akọ na nabro san ne die ne hwɛ electrical cables, electrical bulbs, lamp holders, ceiling fan ne wall fan no afi multi socket ropes, spot lights, pliers ne TV guide ne fridge guide course no 3 pins ne ye ka ho ni nyina da wokwa won sabe ka bi ne nkura bata ne de wabie no ato apete enkwantanum sei wokọ ha dia wo pe bia won sabe kan ne ya wo de ye dwada sei no e ba che woduru nkwantanum ho no mo na se wo hwe na kurom asi ho uwia dia wo totọ no totọ ni nyina ewia benya ka asan dia ko kurom sanso so ena Canadian Bank dankesi ni mo ho Mandarina Hotel ase ho no e ho no mo ene jakokọ ne aso no afei kane eye Barclays Bank e no mo frɛ no Absa no ye ne die ne mo hwɛ o foforo akọ filling station no ho no a mobile 7 na making
ya bebie supermarket wo ha eno no yantum firi bra ye den wo sra so fom a ye bie ye no yantum da abiri bia wo ba de a wo hwehwe won sa betumi aka 0244897525 0244897525 0206473953 and 0242111236 o fresh number we ya adwuma wura from Point Enterprise menhia obeje wo so na waboa wo Jubilee Hospital enso na atia tom we wo mo ba ya mo nkuta mo nkura o maposo mo nsem ayaresa bokiti masa twom wose ohododo wo pebe bia kosan ho yade empotem ha mese wo mo aka no obi aboa brane empe onhwe ayaresa no 24/7 doctors gina omanan so ene wo moto so o mo hwew si eje wato ho no mo ye ne kwakwakwa no akọ gina ho na eje ayaresa si eye test bi di amawo ni nyina don hwiri aduonu nan ntem na wonsa kan wade pharmacy nsu ni o enuru egum nya senketwa ho no de insurance ye adwuma antenatal care no nso koso postnatal care nso saa theater opere han bi e wose ye wono ba ebehwe ni ayo awo kan wo yere odofo bi afa ne bra ne ehwe no ne yenso ye na sundwe mu ma wo ye ultrasound ECG scanning machine wo ho ifiri wutiri su kusu na ase baby ayade ne hye ye apie atwe no akosoro e de adura kama ho atɔ wani ose na e hawa eno nso ye bepe wahwe canteen nua ne papa nkwa ne no aton wo insurance ye gi aban de na nkrankran de odofo ye wo odan boabo amanta twene kese no so aya no afren 0244 575799 and 0241784645 ofre sa number we ya ye bejo so na yetumi aboa wo na nia ye de etu ye serebo eye Yesu Mo Herbal Center odi kumi herbal tea ne dia ba ebia uye adwuma kakra bia no abre kakra bia na ayade me pacho ma wonsa nka bi wonsa ka etese leptin na monom no we yamfa si kire ne milk nka ho odi tunsu ohiem simedu ko dunum ntem ebe di se dido no abone gwa ansa na wadidi anopa bia anwumere waye obi bia wie wakobu from pa di ahim wawi a waba wadwade wadidie wawie bibia no wo beda no no nso waye ne saa wo bone gwa wada ahoden enko na wode egu nipadua ne mu saa no ebeboa mankwamo na nya ahoden na wo mo aso yade bia mu atwe ne pieto afa nwema na so ayehye mpachew ma wonsanka bi na mmoa wo nana chumasi amoafo ochini ba Kennedy omunyina wa achim dan ha suedu nso ye bra jo bra yaw bosome pharmacy omunyina wo suedu se ya achia senso de a ene ye wo fa yawnie bra Mike nso ha wo ba wonsa beka bi kwaku amoa wo kede ho nso ko ho no mo wonsa ebeka bi ebia na mode hie bi wo ma wade mfie bebre ni a wo ho ayeden de ama wo mo hepatitis B, low sperm count, fibroid and ase ulcer obi hwa de a wonhunu ne ye BP and ase HIV AIDS obe ma ya to nsuo mu amunyina mo mfre Dr. Paul Kumi e wo 0248 716402 0503785656 o fresa number we ya e ya de a doc obeje wo so kama pa na abusua yegusu anso a ye bɔ mo nka ye se ye yankase yem papa yen wofa yen kunu yen bibia elder anane boatin a wote ase edin na wotade frɛ ne pa ene wo maame niba ene wo maame niba wafura ne ntoma wɔ ne tintin mu na empanifo amamre ne amane a wone ye no ne de agya ne kwan wabra agya na ne company kobre wode yen atiasefo ho nsɛm de ebekɔ na omo nso mane ne a oma mane de nkyembre bo ye nya gya ya tone mono no basu nyankopɔn ya adom a bosumi ya yewo mu yi na wie ye 27 na ye nyina ye kwabo ade mu e wa akyem wanchi na wofa anane eye wo maame nniba na yie no yakwa kate na chi kra wofa anane de enya ye ofa anane nti se ne wo company kobra e wo se ye famu de so na ye de kate na chi kra enti aye na eba so 27 28 ena aye na eba so bosumi ya wie ye adade ni poso e wa kyem wanchi Ahenkan FM adwuma afuo ni nyina da ye bɔ anan abeta ye nua bɛma Emmanuel Jomo a edin a ye de frɛ no wɔ efie ha
ɛne DJ Shabo papa na ɛkorɔ no Shabo papa ɛna de n'agya hɔ no nti ɔfa na ne yɛ nyina ɛkɔtae abusua akyi ne ayɛ na ayɛ fɛfɛɛfɛ na we sɛ ɔbɔba ɛyɛ no korɛ sɛ okay nkrɔfoɔ no asɛm no ne yɛ ka no nana ya ne nana ya wasɛm no ɛna ɔkyɛ so wɔ abrante no no korɛ na wɔn nso hwehwɛ mu ne sɛ yɛse bɛ ayinie afe mpo ɛna wɔne ababaawa no wɔn ahyehyɛ hɔ no mo atwetwe mpena no a na Kumasi na ɔkɔɛ ne yɛ so ɔkɔbɔ show wɔ hɔ ɛna ababaawa ka kyɛn so okay wobɛbɔ show deɛ hu hia sɛ bɛkɔda hotel bra bɛda ha na saa sika ne sie fa yɛ biribi foforɔ so ɛne sɛ ma no kɔkɔda hɔ no mo a okoko hyia saa amaneɛ no ɛyɛ awerɛho sɛ mo bɛyɛ ne dɛn wei nso ɔbɔba wahunu ne ɛkɔ so ɛwɔ ablekuma nɔfo anaa NDC ni wɔn MPP foɔ ne ɛso wɔn ate abɔ so a baabi a obi akosi ne billboard na obi de ne akosi animu NDC foɔ de kan kosi wɔn de na MPP foɔ so daabi yɛmfa yɛ de emesi anim ɛna wɔn so de wɔn de akosi animu nti ɛneɛ yɛsɛ okɔ ablekuma nɔfo a yɛpɛ ni bɛhwɛ anya sɛnketewa wɔ hɔ na ɔse ɛne pepe ne ɛne de sɛ yi ɛdeɛ bɛn paa na wɔn gyeɛ wɔn bɛgye wɔn ani so Enoch ɛnso de firiji wani ɛna ɔde aba na ɔde ogusu ebisa sɛ nokorɛ sɛ nanado sɛ MPP aban no wɔn ayɛ akwan bibiri no akyɛn NDC mepatwɔ ɛndra meka kyerɛw sɛ mɛkɔ hwehwɛ na mabɛka mu asɛm akyerɛw nokorɛ wode wɔn deɛ ne de toto yewura Mahama ofiri aban 2017 ne last State of the Nation address nti me refer to Omampani Dada John Dramani Mahama ne last State of the Nation address yo ye no akwan the number of kilometers yo mo aye no o de toto na na adomo de ehu ana kyese na na adomo aye kwan dodo echen NDC aban nti opani se wo penkyirimu eno ana me de ama wo endra me hyeda se me kwa akɔhwehwɛ mu e de aba nje no kre on that way no no kre se na na ado aban we yi akwan dodo chen Yewura Mahama mo nso so ɛdeɛ nti ɛno no nokore a ɛwɔ mu ɛna maka ɛho asɛm de akyerɛ wo no mayɛ ne nsɔre so we see friend Ibrahim Garba Kenya ɛna wɔde aba wɔ ha yi ɛna wɔn nso so wɔkamfo NPP saa Nasco fufuo nso sɛ happy birthday ɛnkɔma Apia Joseph Jr. ɔsɛ yɛ NPP constituency organizer ɛwɔ Mankranso ɔso wɔ Manachia no pɛ yi ɛna wɔpani we nso yɛsɛ wɔde Chairman Robert Kutin Jr. Central Regional Chairman yes ye na woda ene se enkrofo yi so ebo na baso abusua yemfa nsie ni en sore so Jaga,